people is improving, and with the domestic airport in operation, it has further boosted the local economy. There is so much happening in the four geogs of the Dzongkha. For latest news and updates from Bhutan, follow me, Kitju, on BBS News. Drugi janda chikanda letari zalhabki lerim de supini kutsubda chikalu karalu kusu sambo sishuge natural chudenda sa ka chuju nam sangin ki koleshu tambara nesu de janda shuge. Drugi janda chikanda le natural janda shuge. Gaya khapna neji COVID-19 le tembe tab madiu chu se nilu la ka tandu in ro lunchen yik zagi khazab chiru khamchi kha gaya khapna lo men khap gi chapse di thosu chi be yubi kha ne bubdigi shube minado yuble ne yamde shiwi taksin chi in se seda benu Dugya khapgi zapem gi chele sansam chu lok go chiwi shuma gya khapna omichu gi neji COVID-19 gi takche be magoba jisuni eme in rukelo chuni in chebe michu gya khapna jiwi kap nebub gi namba sap chu tatok beni gi ten le zigo chuna lu hebda tamkha da thi di RTPCR gi takche beguni eme Telinchen yi sana le ne chu certain chi tami da tibda gya khapna neji COVID-19 di chejin bechu di yeble kakcha gi lamru chu yancha tani di nyensung yebe eme chi lemi kikomi da nimchi gi ten le chi lemi kikomi chu gi kore lemi chu menkhap chambe chap yub di nyeden zoguni eme Dene chu certain da tibda menkhap macha mi chu gi tiru chobi shuma sowel henkana le chap chuni eme
Neji COVID-19 gi menkap gachira inru kapting ni chamidi menkap chambe chap yubi tansu inru Johnson & Johnson gi menkap bewachin kapting chilege machabru menkap chambe chap yubi tansu tini ime. Te neji yebe temitu nimnga giri su diguni inru su jagi neyun chambishuma takche be migoni ime. Doru jungi sansam di junjal tamitulu nyensung dichegi shabdo diya meb bezoni ime. Te charimgi neta temida hemale zukha neji yumitsugi karedi lalin tabgobi jabnin beu ime. Janda nichigi tenlo tsring zamgi nishu bewi. Shiyop tsugum shui kablui sakha madu tsule nyongmegi lakhitsu leni di gunyota da nyam tsekha kachi me. Nyogme lengubi iksa tsugi tele chi di gelyong chimso konfe lezendi imda iksa digi nyogme di yondil nabe pshini lamlo gu tsudiyoble dalepa te lezin di nale nyogme leni nalo tsage lango mebi me. Yondil gi lamlo di tari gochibeyi. Dalepa gelyong chimzo gonfe lezin nale chimzo nyogme di yonde nale topchuni me. Te iksandigi nyogme di diin chutse kechi shina jini me. Shio nale lo chandi jomi da gomju bemi karagi kore gomju kefenda tui tsu topnigi denle chimzo nyogme lakher di lengop ime. Ngachi chimnalu jungi de chimnalu duebebe dero content joy kablu laluchi gi khana su tabdi myongme bala laluchi gi mithe disu laligi chuthe disu mataba jagdi gi be jodi omme dani bodalu te khona gi gomjube joy kablu tisu mataba jo be chimdi ngachilu zile jimbe mateb dobchi be wajin tamado jatamado lasha thunidu Dato chenche jiop tu Dzongkha tharin salepa inru nyogme lakhedi lemba tempogi ikchana ra ongopime. hema be wajin lakherdi lenik jonle corona mi ngobera na ngachi sana ongoba di nadengile ro ta jungi dechimnalu ro te mademi desole de namsam tamado theme damji ngaji chim jima subsagi nipchelo khona ongobdalu tamado bomji theme se da daregi di bawachin da khona gatira judi berura dani nyome lakherdi kadimchibe di sabto di lengob dawchi bewachin te ngaji yongdelgi tholebe lendigi be japta de to tobe tebe ngaji sabto phisubi gi de rewadi ani sessionila Gelyong chimzo gongfe lezen lu gyakam nangkele pa chim khansen tonta nil hapchi yopime. Janda nesulgi denlu kyalzang chotengi nyenju piu in. Tari US lo neji COVID-19 le ten shiken jumi ki chankadi yarsing jodira yuru season Joe Biden ki bewachin kya khabdi te neyamdi shidi yopi me. Nedindi te za dogi se season ki seda bedi yopda zamling soy tsobagi dunta chigi hema neyamdi shinigi takchen tundo se labi shului me. Nedi tsuda tibda America lu neji COVID letin nim atara chinyom lu mi jibjal habre shikin chundu yobe ime. Te season Joe Biden gi kumina US ki khatule neji di kani gi ten lu la tsu bedira yuse ime. Gopin tsugi lamina tari yubi neji COVID-19 gi mimang sowi lobur gi si judi yancha tani gi chaji me se ime. The US ki gopin tsugi chilo nitong kechi chida tambina le lalin tabni gutu mi sowi lobur gi si judi duchi chida gebina duin yarsing bedidu. Neji dileten tatu chenche US lu misaya chi ilhapchi lu shikin chunu. The US ki milop yondum le jacha tukchuri nga de chilu menkap chambe chabdi yob eme. Dari US lu sowi la bemida magde tele gyakap dina omitsu inchi menchi menkap chabgubi lamlu di lalin tabdira yob ime. De neyam di temile su zamling na misayap cheda dun hapchilu shikin chundi yesale toshora US lu da digi olera jagada Brazil lu chundi yob ime. Janda nisigi tenlo string zamgi nishubi. Tanam zangin gi kole shuwachin talepa nimsum gi rengi akap ki sane kha tsunalu samu dumdari pudi chap sam simre chap nizum chidu seime lo khato gi sane tsunalu lunsube pu nizum chiyepe ngyun tabeno. Cho tudi nawada natsi nimni gi zaka zangin di shuwachin
Na baranda dumbe nir tu sa public sa ka tuju samle la song suni da pyagu jamni koni sap kyuni da nin jamni tendi tsini hitsa tsi tulin beni dune poni da chon la sap gutsu ni su lejumdu in ro khanzarap ni beni da chimla gutsu ni chim sabina juni da chimto kamni shimbila beni da satarin sa tudul beni su mitube khandri julam di dukholle nupchada ya chale chang khatulu phobime Dele na se randa dumbi nir dun sa pasa luza ka tuju ngimbi kha nina da tanso yin ko poble dugin gi la chu cham chi mato te kone sap kyu ni da itsa chi tulen beni rigni chilhabni chongla sap gu chu ni da dune poni chim sa bena juni lewe tundu beni komishap sa chani nin cham ni da ningi gatun tendi chini chumbitu be khandri julam di du khoda yang chat ni charale chansha khatulu da churu chu goda karma chusule dikole chanda yanchale sha khatulu phobimbe shuni chutse tugi ne chudat nam sangin te zaka thuju chu shuchai lerim de chu thu thudi se chu shuni kadche Rujanda Ladzing setup bimina netu dulimbi dunlu chise tosu yonde chago www.bbs.bt na setup beyubda khase dunlu sumni ni du lekor ge thulu tewa zena se shuni Dulu me lazing setup bemena chida gobe chise kichi shi sa nyimlu geda gomye lokta kebi chuchi beme de poni imle duba chuse gulep churu chuse cheda duchun jimena da siluna singe tuka pulina geda gom sater da menka dele zende dapsa sago chuna lokme shapto meong seime ira dulu me lazing khatule lachu gadu jojo bene imle jatab madu chuni imelo te yongje zuba shena se shuneda khase dunlu chutu goyang chini nga lekorge thulu te wa zena seime Dugyutin Tegi setup bemina Yobob Dembe Rindur Batsugi Pinsolilo G+3 Duchimda Ombob Jinchim Nyamchugi Rindurna Chambatuna Seime Rindur Ichasu Yondegi Tole Chidagube Chise Sumchugi Nima Chuse Chunigi Nanku Zugobda Ichasu Disinima Chuse Cheda Sumlu Pinsoli Lunchu Yiksanabe Kapchini Seime Kaseidunlu Yonde Chago www.tender.bitinasina Seime Tashi Gutin Tegi setup bemina Tubab the Day Kaje Dam to Godin Tamni Imle Kaji Milo Newton Bumchida Tonta Shipchushe Ngada Gubja Gubchu Nebi Samsung Z Fold 3 da Jemi Dulo Newton Tonta Chudu da Nija Nebi Samsung Galaxy F62 Repchini Seime Kaje Dam Tuna Chama Tuni Dunlo Nyuntu Tsondren Batsugi Chise Kichi Gatsun Zisho Tsugobda Kaje Dam Tugi Dubjedi Chida Gubi Chise Kichi Gulo Tashi Gutungi Mide Dagyu Facebook Ge Tole Newton Be setup beni Seime Kasi Dunlo Yonde Chago www.tashisol.com na sinida yan dun lekor ge thulu dewa thapna seime Rujanda Lazing setup bemina Dzongkha 6PM dunlu chise tosu yonde chago www.bbs.bt na setup beyubda khase dunlu sumni ni du lekor ge thulu dewa zena se shuni Duk ranglo tseri tsokpagi seta bemina chigil dajugi to seti ngasilgi dasi tendurdi jida gubi jise kechi dule timbu kunsil podangda dangren na bachona be godin tamni da tachi tendurdi changli metang bachona be godin tamni seme dibeole toa yimi desen tsugi zidi ngil tam tongchang jenga be QR code scan bedi jida gubi jise kechi jigi nima chisi chunigi nanke toke bena seme Zedin remikdi tokigi sedang jugi churu chisi sumlu changli metang bachona be godin tamni seme kasel gidil lekorni sum ni ge sum shida jidin sum nga shi sum lekorda jidin du ge ni shi ni sum gi tole dewa tapna seme Du sergi longtengi goten tole ladagi neka chugul hapchida di nalea hema jemanyongwe ne tsa cheshotsu jeni dunlu namdui tole nim chuchigiri neko kini lermyoble de chenyo juni tudeyu bachin sato tsichile meble gade jojo tokyo bena se shunida Kaseidul Chidun Nganga Gesum Gudugi Tolu Dewa Zena Seime Rujanda Lazing setup bemina Yobab Dembe Rindur Batsugi Moshi Tupa Tampegi Rindur na Chamatuna Seshuni Rinduri Chatsu Chida Gobi Chise Kichi Dungi Duba Chuse Cheda Chuchigi Nankyo Tsogobda Ikchatsu Disi Duba Chuse Chuchilo Kapchini Kaseidun Yonde Chago www.bbs.bt na sinida Yani Iksaidu Tsoka Lekorni Sumni Ni Du Lekorda Lokchin Kajang Procurement bbs.bt@gmail.com Itulu Dewa Zena Seshuni Wande Foda Dzongkha Biyu Landa Nedi Ugen Guririmbo Chei Sunle
초추 대시 라신 두위네 네들 침바 짬기 장축토 뎀바 짬기 년송 끼고체 통투 짬기 코르위 직바드 제와 짬기 세랍 딕딥다 네들 드메 끼비 네저초 페리 페마유기 포다나 우겐가다 제와 태촌메 차다 초바제자 표원남 세들 디기뉴줍 남예도 치마상도 페리 끼와이 대와 찐도 끼와 태촌메 세순도 숨베 대chen 두지링비 투제첸부 년송 균쪽 쪼고르 시들 신나미 로터 나세유비 란다마니 붐데디 담바 두기 치노르담바 메와 яб메 세숨다 코코르링게 잡제신 부체기 쯔비 덴지기 케부남 쿠세샤페 테네다 니바 잠링나 마투 네염무게 시탑루 미그데 잔도 페리 니비나루 마니 동둡다 바조구르 동둡 님 키치 찌기리 초붐데 체디 촌나니 임레 마니다 바조구르 자니 투드유메초 셰차다 셰레 델레심차수 남데 란다 게비 치 수맘 치다구비 치세 키치게루 좀나세 데 징기 진다 롱도 쭈쿠다 상게 쭈쿠 팀부 펠롱 파хан 진다 상게 왕디 딱신 춘루 진다 추툼 바로 장사 진다 소남 톱게 양치 컴당 룩 매지컬 진다 삼데 왕디 오렌탈 딱셰 진다 시리자나 구루 양치 젠카르 우겐 첸덴 조툰기 진다 카르마게 세초기 쇼베위메 카세이dun로 든든 싱아 치게 숨치다 치든 든가 니숨 두게게 토로 저와 제나 세이메 Las jandagi lerim zinamida insen name mima lenge yonglo kuzambo seshoni tarigi tensendi bewachin te cancer nyongok se te ngachara neji cancer di te kanigi kole te lerim chi janda shoni seshoni la ngachara karalu te rara sosolu te rewa semechi yula te shule rangi phamlu chachi shoni se tezumbe gyakhablu chachi shuni se rangi ra kamagi lom de subbe beni se yugi rewachi yu se shuni la ta ani rewadi dubkob dochi bawachin te kachi begob duga se wachin tamba te latsa gin begob imbela ta ani latsa gin begob dochi bawachin kha chesho chidi rangi zukham thutendi te kanwa te kha che se shuni la ta ani zukham thutendi dindi meb dochi bawachin la kachira beru te tenda drumisune imbe te beoletendi gibe te ngachara karagi te rangi zukham chutundi tam sorim tambabe te jagob imbe se shuni ngachegi tsage langobi ne dunchi di te ngachara gyakham na zumchi bewachin te cancer gi nebdi te lochi o lochi te namesame te chankhale che bachin te ya fajodoyub imbela tani budalu te ti tsage chewi gi te ne dunchi imbe se shuni Jimmy doji gyonso den menkagi te tokechi da tibdoji bawajin namlo ngitong chujile ngitong chubdugi nankhelu kongi cancer khadechi thopdiduga nepgi tokechi nalu bawajin ngitong tubja jipchushe ge te cancer sundigibe du se shunila di nadungi le te soil henkagi te shipsochi dalu kadebe khudi du se wajin shikin chumidi te ani te ngitong chujile ngitong chobgegi nankhelu te gubja jipshe chilu te shikin chundigibe dula te ani kara te chi phobdigibe lore nalu cancer kadere thobdoga seuruchi bawachin mi tubjal hab chilu te cancer gi nedi thobdo yibimbela te beole tendigibe te ani kathab digobdi te ngachara kara gi te genkhuchi imbe se shuni ngachire gyakhab nalu mede gi lesok be ngachara medelu japchur be megi te chokpa beru dai shesok beru dai te zumbe te jumin lesok te ngapchu ngaji te chidula te sukara chora te ngachara gyakhab da te medelu pembi gi shaptora phu imbe te ani gi telechi te du cancer shesok de imbe se shuni te beole tendigi be tari ngachi gi nedun digi tholu te nalama shuni gi telu te du cancer shesok nale te namingom ni shudigbe yuse shuni ngotu phu doj bawachin te tambara te du cancer shesok nalu te tsizin bagi genkhuba digibe te chala nami kunchu de mi se shuni te zumbera te laptum bagi genkhuba digibe chala nami te lo anu i se shuni la ta ngachi gi
na kudungi television tejigi tonsoche shudi inru te la khache to chile tendigi be na choma sup indi besa chire te thupam go mila kachim so rochi bawachin cancer gi ta neji jengi thikhalu te nga shunimi te ta cancer gi negi thikhalu bawachin te nabu gi te hada churube nga shi se shunimi indi besa chiro gomichi di te chegi ta lara tibe te nebda chika dewa thatabigi te nyamnung yobale tendigi be chegi matutu bera te shi sewigi te ngare khatule te anebera no di yuse shuni ta tiwa tambadi ta drug cancer shisok se medi te tambara chegi mikte kachile tendigi be te shisuk be boina namle shisuk be gachi te anile gutsu na asila ku sambula tele na lebigi ngachi drug cancer sopalo dizumi kokom namidelo nami sami semgi dinler karin chese shodola te chile bigi kon sundo zume mola ngachi gi sadi chungujira inla tengke khap Dzongkha khechinalu ngachi misegi ngachi drug cancer sopa se michi du se mola ha gosuba chin cancer thomigi nyeb disulu nami sami phento be se shuni la khunlula te ngachi drug cancer sopa de chiloni tong changanalu shisobe naila te shisobe mide ngachiregi soilembo dichenomda tle mone khecho doctor ugin sumugi be shisobe nai se shuni la te migil choula gachilu tin migil chou gachilu jijak de shisobe so chinla ngachire gya khamnalu cancer di lochi yar yasin jo memola tani beni digila cancer gi thomi nyeb disu mola nyeb karalu de ngachi pen thosu bese shunimila te jachale bachin cheka di chi ngachi gi pen thosu bachin sela te shi anlu jakti ngachi gi du cancer sopati shi sona ise shunila nas karche ta teda diyogi nagi shi soda diyogi to tamashugela ta naluchi ta ngachera dulu bawachin cancer gi neb disugi netang chi kadibe duga khonlu kidu kachi sumra phodi gi be duga ta nabu te ta atara te cancer thomi gi neb disuda chi khalu dewa thatap chi be bu da ti leten gi be chigi nyamyong chi kachi thopiga ani chi sudas la sola tampara na sonam sar dukarin chi se shugela di ngachi gi dinlo ngachi gi changi dinlo ani ta tonga china ungo medi na misame ngachi dinlo ko ka bom chi me su jini bela tampara karin chi se shugela ngachi gi gekhap na lu ngachi gi cancer gi ne tang se la ba chi mo la da cancer thop pe yumi ngachi gi nep tisulu pe wa chinla ini di ngachi gi shungi ngachi ngemalera mula menchi disu kyara anebe remote be anebe na be dula te ngachi gi menchi di remote be na di bedira beru ngachi gi ani net disu dubala lalu ani ikhale be na menchi lema ya omitubela debeda ngachi gi shungi amchi khonchu shungi amchi anebe ngachi lu na di du 콩 calcutta jogo bedira beru shungi ta subela debeda digi nandole ngachi gi nep ngachi gachibe anebe yebmose ngachi mo anebe the community slame bala anina lu ngachi gade gachibe thengo mose wachin anigi nanalu ngachi gi nep tisu I khale bebe na thimpsensi gi bus ki ani zerochia ta masubi dula tani beodalu te lalu nep disulu be wachin ikhagi la ko shabe ma gachibe menchi be wajuni tanga shiru ikharashini se anzumlami disu lasha theme bala tani disugi denlu tengachi gi goa dati gi larim disu phibila te go dati gi lerim danga gi ane sungchi tango wachi mo langa chi gi nep chi dei bala te ani nep di nga chi gi nale khogi ani bob account nalu nga chi tiru chi phipila ta chimen chi bego be didi ani lockdown gi disena i bala te lockdown gi disena ya nga chi shungi mo la te nga chi gi chi khatule be dira biru men chi gi nalu di nga chi jap lira malila te dida khatulu be te nga chi gi ati chi bege sinu di nga chi nep disulu tiru tangtang la khungi account na ta chingmen chi bewa show me se tenga chi ani neb dilu tiru chuk chinjin la debeda ani neb di men chi bewa maumba ani tiru di alugi ani lobdagi dinlo school bag telen ani dide this nyogo be se la pepe ani tiru di khogi an la tang da nula te anda nga chi gi ha go me bala tenga chi gi ta neb digi ta khogi dinlo ta gachi kha che to ina kogi annalu kogi jama suwe bala ta kogi denlo alugi denlo ani ta school bag noni gi beru ta mo alugi denlo da dideb noni di khachiwina ya ko timpu me menchi begobina gadi khachiwina ani kogi ani jama suwe bala sa anzum disu dulanga chi gi ge khapnalu tele ni seudalu ngachi gi ge khapnalu the cancer di da dona sargi sondo zumbe ani
lochi ani be yasing di jode wala deboda ngachigi ha miguela the cancer sipchin the ngaya go down pa the cancer gi ichana la ma bi hima ngagi anjum chino samtai la the cancer sipchinga shini me semidi deboda debe membela ngachigi du gya khapna lu ngachi cancer thopti dami lasho yela deboda kholo ani tensagi sagochi mini digi 콩 테미스벨라 데베다 캔서 톱디 베베루 다 베유미디 유라 땡아치기 아니 다미디 미토메발라 시미 잠징아지 토니 디기 더 캔서 세미디기 가치 세오메메세 안즈미메발라 더 융기디 마토토 라샤베돌라 calcutta tani ru operation na be ma churu chika mola nale ngachi nipchi debala khogi kadebe beomese che ma jaga disu bewachi mola khosani bills oni bala counter na bills te wajo bala ani bill ani dongkha ne be kepchin khongi ani thala omenala ani da dag beranz me dongkha kini yese me devda ngachi dubi mi se disudi dongkha ne be keuchin gara dugi ngachi dugi ani shungi kara tab da me ngachi dinlo delegauchi kane mindu sime bala debeuda hazumchi yese ngachi gi migi mishibela na dugi mi disi machine digla choralura chishodage chegi yesagi khathule bewachin dato chunsu shabto kachi zumna chindiwe yoka delen mixel beta mingom kadechilu chegi yesagi depen thodigi beko anichila las karin chila da ngachi gi yesagi khathule di totusu shabto kachira ani cancer thomi nyebdislu kachira chindosa achinla ngachi khasumnube ewa chebe chindola nyebdislu la tero nyeb mamgira khung menchi bewati ngachi cancer gi menchi dina gesate wal thimbulu chamchi mola susu ka katemila na gesate warala ungola khung tero na pincha yumi yushimi disugi bawachindi ngachi besa japcho chewa mi umela te ngachi ganchi mishibe te maple nalu yumi mi pincha mimi disugi ngachi gan disulu japcho bedula te khung nalu ummi shoka namenkana umdadi kundi kachi guma thomnila ngachana atara na dumimi mola menkana na phata sujuni na sam guthomela tani benidigi ngachi khundu ngachi cancer gi menchu di douchi da ni memela nyushura do tude china menkana lo menchu baby shugo bela nyeptisula tani thekalu hemara khun na hishnale guzukti desa mibachi ngachi desa gi charube chindola khun kati jani na andis kara ngachi charube chindola tale laludi nyeyupchami dindi meomela khungi tinda dila te nyeyupchami mebachi ngachara khuna chiga ju thusu khada chiga chegobina andis kara ngachi gi isagi khatolebe khundu charube chindola tele blood test chamni report disu doctor lo teni te menchu di namne gusuko bimna andis kara ngachi nyeptisu charube chindola tele nyeyup yobachin sati nyeyup tingachi yero랑 같이 kuna chika judi mola nyeyup ditlu kar lijmeten chindola darigi bawachin chi ana jugo mese ta shumagina chi loktra ana ungo mese sago disu khulu kara tenchi te pecha matami bawachin teina bud kara ngachi ani phone bani du mola khulu patta pejachu shumai masiba chani padita me an sago na jugo chesela anus kara ngachi sekhatule khulu charu be chindola ta chegi shabto di lengob dochi bawachin ne 코라기베 체기 사다 데와 탑고 이나 야진 체기베 파 넵스디기베 조도 이베나 아니 콜레지라 인라슬라 다니디 마치 소윌 행카다 텔리나 멘카다 지가 남미스면이 클로스 베라 데와디 아니 클로스 베베 라베도 발라 안민디기 마치다 캔서기 녜프티스물라 민 녜프티스디 마 온콜로지나 참치 아니 트리트먼트 베돌라 땡아치 온코다 마치디 남스면이 dewa lejume yese chodola lagi ani tisula te ngachigi staff kara mola kara gi juten angdisu ma khungi sana te jabela te khungi be patient hemara patient hipchi khunda chiga dewa thapko be bala minchu de khunda chiga begundi khunda chiga dewa thapko be bala te dewa thapta ro magi sister the brother this dewa thapko le shebe bala ani patient gi khalap thang la shebela khungi ani nyeptibe na themu butama me charochi gobe sabashin te khung nyeblu ngachigi contact lamba chungla ranchin nyepki contact lamba te khungi ngachilu chungla te ngachigi be khunglu nyeblu call chamola toto chuka te yese ansaguna de me ngachiga sa chegobe sole te ngachi khunda chika chebe ta anale gusukti do dugi nankilu ngachi khunda chika phadasu chimchinagi zasazumera dewa thapdungla nyepta chikhala te khunale menchi ju dube khuragi ikha maipsun ngachigi
파다수 대화 탑베베 콩로 잡주하네 비도시 슈니라 그렇지 또 록다마쇼 다 나루치 다 다치 나기 때 슈데다 라루치루 때 샵도디 파 퓨테 민데 수치베 된 나기 튜돔트레 진디베서 지로에 때 대수 라레 마타바 때 코나 로치 칼라바 치주 칼라바 때 타미 로주베 때 아니면서 다 캔서기 네디 톱첩 도지보아치 넵코라기 베옵 같이 라타마라 na ngachi mo cancer selap talu ngachi da tajinga gi anebe shudu sumbi ta ngara bedira beru ta ngalu ta tebenga cancer thopshu bachin ta nga bedira beru ngale ta nosam kotam pati dira thiongla ta cancer se ta nga shini me se thiongla dewa da ta kotam para da ngagi anebe nga nep ta chika dewa thap pe anebe tawdalu ta namsame kha che to di gachi du se ochi ngachi sem kham dila ngachi sem kham dina mi same ding di bi shagop dina mi same kha che we se shuni bi la te di ngara gi nyamnyongi ani nep district ka de de gi nyamnyongi la gachi be se wachin ngai nep da to sen nga da drug ani cancer chi kha la be be nga lo ni hani be do te an nga la be be nep ta chi kha te nga ani lapten ba beni digi ta nga nep ta chi kha nga mam be deong bala te an be nga khong da chi kha ne be de be nga gi tawdalu gachi du se wachin ani nga dor di nga sung da chi kha velap go la da nga chi nyam nyung mo la nga chi ani nep angi chi dei bala te ani angi ti mo lo din chi la te mo namra biru mo lu di mo gi ani mo lu nana mi ma di cancer ni se ma shibela am chi cancer gi ani cancer ki goa di nami se me nga chi gi chijube gonu la nga chi gi ge khap na lu te ani di nga chi gi goa da te gup nami se me kha chebela te ani ange di lu mogi pincha gi bedira biru te menkale bedira biru te ange di lu china na cancer dume se malabela devo da molu gachilap no se ama chigi phuna na ma du ta chi ani ma di menchi be ochin sau mare chi domingo te cheda chi kha ding di benga chi ye se am chilap sam chigira molu ani gi ani sem kham di ding di jaje mi mela tele namra biru mo ya ani menchi ani le ma ju de chemotherapy se lang bala te ani chemotherapy le ma di chi mo atara thin chi ta be mo da dungsu di singa lu men gachi sum chi jinde nga daw me di nga sau se anjum no sum ta be mo ani le ni la devo da chi di na ani gachi se ochi ngachi ki chemotherapy lemdalu inkina bewachin side effects along bala te ani khala chini gi awashani gi ani lasha theni la therekap awa then matub so therekap ani jashu chap anjmoni bala te molu te ata awashani gi me bala te mogi neyob disi nami sem kauchi la mogi dendo te the neyob disi ki khana le sikte anjum che maten chegi anjum be gachi bi bewmo anjum gachi maten devoda molu mogi sem khamdi mo ding di bisandilo ama ngachi chechi ka yume se tama mogi ani ki modi le bebe telen last na ani ju thanjugu hebdalu di doctor gi city be se ani be sungni wala te mogi ki modi ju du bebe city scanning bebe te mogi report te mom dalu mogi cancer mindu singdala te ani di ngachi sem khamdi ding di be shago bimbe wala tele ni ba se dalu di dachinga i godam bangai shudu zumbe cancer se lapchi ai hapta dari nepchi oi ani nepdilu doctor gi dachi anjum chi dume la shumagi hapta na daru review be omda ani apti ats lejim be nyam lejim be deibala shumagi anna omdalu kho nyamra sho asnula te ngai di gachi nyom me se wachin ngachi gi sem khamdi ding di be bachin ngachi gi men gi labe tupla te men chi da ngachi gi sem kham ani ni ngachi danda be pagola 다치 다 네지 제미 좀베 HIV 기 네지 데 좀베 케도게 다 마나울레라 데 십지 베스비기 데 투에 투밀로주메 아니보다 네지 캔서들에 땅아처럼 마나우기 헤말레라 데 십지 베니기 투다 아님 기샤 퉁겐 메비나라 plus annaludi da ngachigi datugi shungi gochudi dumola flagship program se la bebe ngachigi haragi bebe hola na livige h pylori testing bebe hola telen ngachigi bum disulu bewachi amsu disulu bewachin hpv gi screening se la bebe telen breast cancer gi screening se la bebe da ngachigi Dzongkha 6PM le pha gara ne betam di bala so ani di ngachigi early screening silang bala inkina bewachin early screening se gachi be sewachin ngachigi khaskam nga RTC ya Dr. Phupchi ga joi bala khogi dinalo ya devera sundala ngachigi cancer mam ra ngachigi
kak soup se imbe bala ngachi gi dele cancer doro ngachi gi stage 1 stage 2 stage 3 se bala to ngachi stage 1 na ngachi gi da zum di bewachin ngachi gi chokthap ye menchi ye se imbe bala debeuda midisi gadebe du se wachin damu la ngachi gi da midisu jungi ane be tampe bebe ta bebe da Dzongkha so nalba hebe da show chinso h pylori gi testing begobe da show da pokto disu jinta dira birum amsu disu scanning bewa show sela be screening bewa oni mindula de amsu disu bewachin ding ngo chaume se imbela khonsu de gadebe ane be mo ngachi ane be deni ta ngachi ngo chaume da di mitu je therekap di mab disu ge ta mitu be balanzo saani beni digi de ngachi drug cancer ge di gachi be mo sa azum disu na ngachi goda de tebilati ngachi cancer di ngachi mam ra cancer disu di ngachi kap thap ye sela las ta nagi ta kachira beru te shabto phugop do chi bawachin mangil go mola ta nagi isagi khatule bewachin te mangil disu katale ondo ibina kadebe te zinjong thap doga te zumbe pha neb disu lu chegi ngchangbe chiniyoga ani kolechi lasla tangachi gi ichagi mangil gi thaka showachin mola the mangil di ngachi ani membership sela bila tele membership nale asre thomne la tele donation nale thomne tele ngachi gi ani project thopta project nale asre thomne se shodola te ma shochira ngachira ni membership ta donation nale ra thopdo se shuni la ngachi sagi ani dila te ta dichigi lona bawachin ngachi gi nyep sumchusu gu techilo ngachi gi isagi khatole japchon nai la khulu la tele nyep sumchusu gu nale darim jindu ngachi gi attara darim jindu lu khulu japchu be midi nyep churu de chela te nyep churu nale ngachi gi khulu kachibe darim jindu khulu japchu be gumma so an disudi to tone on treatment sela menchu be wi nyep disu ila on treatment na yumi nyep disu la te on treatment na yumi nyep disu do tutu na tachi shudo zume mo na do tutu thimbulu dego bela tani desan so da chikha ani mi so da chikha deb kolen rogi chimna sani thuni do chilu ni ke ni lu sum ke gole rambere chhumela ang tenu khulu ngachi gi darim chindu be japchur aseri nandola nyep disula tele palliative ki patient le ngachi gi darim jindu palliative ki patient darim jindu kadere jindu mo ngachi gi darim jindu nyebrelu chiktong nitong abjari chindola ta ani chi la ta kadim chibe da cancer gi nepthomi chi te menchu chikhalama jogob doji bawachin te ta zero te yungku meme mosla te bum be nebi gi te zero jo ani so chi khatule japchu chindi yebina ani kole chela toru lerim zimila logi ta on japchu di ta kara khungi te na do de se no gi te thojinam re ani boda lasla anti khaselbe shuyago bela ta lo atara ngachi gi cancer gi nyejidi yarsin jume mola te karalu de ngachi du cancer sopale japchur bedoga sa chin ane gira ila karal de ngachi gi ngachi sa chungu chi bendi gi be mesubela te ni na tin ni le mola patient tan nyep nami sami nyam chura rangi ra yugo nyo sanigi khasachira mathemi nyep desu ngachi gi charubi jindola tanele chige khablu tame ro ngachi gi japchur bedola tele chige khab juda di ta anale ma khata juda gi namdu tike dan disu de ngachi kara jungi be ro nyep japchur namme mola ta ma hiptalu nyuranun do sum do yide chidi ma menchi chape ma ra go mela chige khablu la ani ma go bi tisinalu khuma depta yugo disu kara ngachira khuroi besagola ani yugo besani gi chalale gusukti ngachi gi isai khatole japchu bedola khunu rice cooker kar disula te ngachi isai gi tikjida thidila ta ni ngoshimelu yachi ngomashimelu machi bere mitube mola tikjida thidi nyep ka juruju ngachira gi pincha juruju ngoshimi iri ngomashimi iri nyep relu tongthanga ngachi gi japchu bedola tan dore me ma chachi ma ju sho khala khulu tongthanga japchu bedo tele nale sathungi en chala dise ngachira gi nyoke dola rice cooker kar cooker boiler phop thale sani gi phop thale le gusuktila te ma hipta khulu katebe yuse mola ma gi ni tang desu khunda chika atara ngachi ani phone na be charo bedola te charo ngachi gi besumisu ngachi gi bedera chindu se shodola ta na jugi gokap chibe phigela ta nala phata chegi sagi chaji kachiyoga te zumbe ta to chunse bewachin ko da tugi lerim desu te kadebra goren thap chiga ani kolechi ta to da chingai chargi sundu zombe mo ngachi gi advocacy slame ba ingina bewachin go da tigi lerim disula
te ngachigi da gamchi besusudi ngachigi ani goa datigi lerim dinara ngachi tsagengop tu sinomela ta ani beni digi ngachi artisanal di ngachi kodam pa be the artisanal let's talk tobacco salap bebe ani ngachigi chi gutsu dila ani di Dr. Pup ta chi kha bebe te ngachi the artisanal di ngachi gutsu chamchi ta anale phata ngachi ani colleges so beru da lobda school na lepa beru anala pa jo bebe tanga chi ani tobacco gi kole la ngachi tangkhu gi kole tangkhu gi ngachi zudi gam kade be newi na ani gi kole ngachi atsi khasel be se gob dobala gachi be se wachin ngachi gi thonsa domo la darina ba da tangkhu di ngachi gi da inkina be jim fashion zum be asno gati zoji ane be thomme da ani gi ra ngachi gi ani cancer gi ani di ngachi gi ya same time me bala so ani chi Delini was the loading a chigi to GGP ani project the chigi on handila, chigi and bedola. The anidi a chigi amsudisugi den lula. Amsudisugi den lu chigi koragi saguna lepa jo bebe, the konglu ani touching again shuduzumbe, early screening gila, cervical cancer early screening. Azum disuela, tataki in the virgin, telling a chigi home visit say chibini, that chiana shunijisno, home visit say ngachi anidi membagi ani dungso da dischika ngachi thilam zodi bala te ani thilam da chika di ngachi ka tebe bedo sewechin ani nep disunami semi nozuna yub anjum bemi dislu ngachi gi ani khongya narvechin therapy selame bala acupuncture cupping beni anjum disu da chika bebe ngachi khonglu chimna jo bera khonglu ani chashuni la telen Sumba se udalu di dangachi ani chi da shuja go be ngachi nep tisu thimpule ane be then be jo udalu ngachi gani WeChat group na add beni la the WeChat group na ngachi gachi be add be go mo se wachin khong lo kom dalu charo ka de be ane be go ga the khong ngachi lo WeChat group na ane be tani be bala so hanzum be da to ngachi ane be dola nas tan na lo chi ta jugi tiwachi la ta laluchi gi ta myongkana hebe ga le chunni ji top digi beta chira chesuno sete mashu develop imbe te digi hemale ta myongkana jo digi be te shipchi bege se udalu te pha jo achin te chun naramane shipchi bego mindu se anebe japchu ja digi be anebe be loje du anesu ta chera yesag di gi miktera te cancer gi ne di kani imbe ane be udalu chegi khatule te pha myongkada chikhalu te digi kole dewa de sukaribe thabdoga shipchegi nalu ani chila lasla ngachigi duk cancer chopagi isagi mula ani chora kachule temos ngachi advocacy mula midenalu cancer kole gowa chingo bebala hemara ngacharagi mise dusugi ha gogo bela the inchimichi cancer sochi cancer de ngachi zuka hipchi gutama ngachi zukalu cancer de topchi ngachi nazumi chabebala su gache minulani tani zoom mitara ngachi mi dusugi nga shuben mana sun minu menkana jube khumi sape jura mitubebala shuben na thabra miba rangi zude rangi bema suda champi ngachi menkana chemmebala te hemara ngachira miselu gowa datudi hinsang sabi chingo bela ngachi gila te inchimichi cancer sobchi cancer de rangi zuka topsochi and shuben nandi memebal and tuse gomebal losum loni losum dechi gomel and tuse ngachi zukalu shuben nanigi tenlula te ngachi khatole geo zongkhak na fajude mola katelu cancer mam cancer kati zongkhak da thomno andi suna ngachi go da tupe wajudula te go da tupe oda ngachi gi zukalu botu batu boture ten tan botu di ten rura su menu se majame menkana juti ngai gi zukhala anchi botu ten sunula tenga menchi kachi be wasin taga se rangi phakata hinsang sabe khaigi rangi khaigi hinsang sabe se go be bala te ran su kachi mebi nga zu debra chek chaba ummi so de mola menkana nip katim chi du tela rangi khaigi hinsang sabe se go be bala andi sulu ngachi gi go da tidor nasim so ten du se shodola te rangi ani phamgi regional hema rangi apaberu eiberan se regional cancer thomi gi rigju e bachinla te hema ngai gi family history na lani be du te ngalo ma dang ara shipchi chi be ngumi la so chin rumen kan ni di lok mi ta so no me shipchi ti su be chim so no karchela ta tu se am che samembe te tari te cheragi sagi khatule te shabdo ka debe yubina charo ka debe buina te khasebera te nalo shu naila te zumbe lerim zimi de sugi be de be sa chiro te ralo kange ane zumchi them ro chi be wachin te shabdo ane zumchi te gob ro chi be wachin te na duk cancer shisoda chi khalu dewa thabachin te khongi khatule japcho deso phucho chobera du se shunila te chora
teta neji di mathobi ngolera te kagobdi te kanwa khache te cancer se midi mapa thopche di besa chiro te tari thop na ba shin membela te ane thuji na digi be te mynche di su beda brochu ba chin te tige ta su bi gokobdu te chora te ngachara dachidalu te charo bemi gi cancer di te kakobdi te kanwa khache rangi sant ungle bedi besa chiru lujong bedi besa chiru zo zukham te thutun lejumbe te jagobdi kanwa khache se shunila te tari na lerim na chekha tu na midilu te gasoy kari che se shunida chekhalu lerim zina me karalu karichela Rujanda Lazingi set up Bimina, Netsu Dulimbi Dunlu, Chise Tosu Yong de Chago, www.bbs.bitina set up Bayubda, Kase Dunlu, Sumni, Du Lekorgi Tulu, Tewazina Seshuni. Dulume Lazingi set up Bimina, Chida Gubi, Chise Kichi, Zanimlu, Gida Gumye, Loktakibi, Chuchi Bemedi, Pony Imle, Duba Chuse Gulep, Chuse, Cheda Dutun, Jimena da Siluna, Singe Tuka, Pulina, Gida Gum Satirda Menka, Dele Zendedapsa Sagutsuna, Lume Shapto Mion Seime. Ira Dulume Lazingi Katule Latu Gadi Jojo Beni Imle, Jatab Madu Juni Imelo, Te Yonje Zuba Shina Seshunida, Kase Dunlu, Chuchugoyang, Chini, Nga Lekorge Tulu, Tewazina Seime. Dugutin Tegi, Sada Bimina, Yubab Dembe, Rindurbatugi, Pinsolilo, G+3, Duchimda, Wombab Dinchim, Nyamchugi, Rindurna, Chambatuna, Same. Rinduri Chatsu Yondegi Tole, Chidagubi, Chise, Sumchuginima, Chuse Chuniginank, Zugobda, Ichasu Disinima, Chuse, Cheda Sumlu, Pinsoli, Luncho Yixanabe, Capchini, Same. Kasidun Yonde Chago, www.tender.bitinasina, Same. Tashi Gutin Tegi, Sada Bimina, Tube of the Day, Kaje Damtu Goten, Tamni Imle, Kaji Milo, Newton Bumchida, Tonta Shipchusha, the Gubja, Gubchu Nebi, Samsung Z Fold 3 da, Jemi Dulo, Newton Tonta Chudu da Nija Nebi, Samsung Galaxy F62 Repchini Same. Kaje Damtuna, Chamatuni Dunlo, Nuntu, Sondrum Batsugi, Chise Kichi Gatsun, Zisho Zugobda, Kaje Damtugi, Dubdedi, Chida Gubi, Chise Kichi Gulu, Tashi Gutungi, Mide Dagu, Facebook Getole, Newton Beseda Beni Same. Kasi Dunlu de Chago, www.tashisol.com na sinida, Yan, Dun Lekor Getulu, Dewa Tabna Same. Rujanda Lazingi set up Bimina, Dzongkha 6PM Dunlu, Chise Tosu, Yonde Chago, www.bbs.bitina set up Bayubda, Kase Dunlu, Sumni, Du Lekor Getulu, Dewa Zena Seshuni. Duk Ranglo Tseri Tsokpagi Seda Bemina, Chigil Dajugi To, Seti Ngasilgi Dasi Tendurdi, Jida Gubi, Jise Kechi Dule, Timbu Kunsil Podangda, Darena Bachonabe, Godin Tamnida, Tachi Tendurdi, Changli Metang, Bachonabe, Godin Tamni Seme, Dibiole, Toa Yimi, Desin Tsugi, Ziti Ngiltam Tonta, Jengabe, QR Code Scan Bedi, Jida Gubi, Jise Kechi Jigi, Nima Chise Chunigi Nanke, Toke Bena Seme. Zedin Remikdi, Tokigi Sedon Jugi, Churu Chuse Sumlu, Changli Metang, Bachonabe, Godin Tamni Seme, Kasel Gidil, Lekorni, Sumni, Ge Sum Shida, Jidin, Sumna, Ngashi, Sum Lekorda, Jidin Duge, Nishi, Ni Sumgi Tole Jawa Tabna Seme. Du Sergi Lungtengi Goten Tole, Ladagi Neka, Chugul Hapchida, Di Nalea, Hema Jemanyuwe, Ne Tsa Cheshosu Jeni Dunlu, Namdu Tole Nim, Chuchigiri, Neko, Kini Lermuble. Dechen Juni Tudu Yubachin Sato Tichile Meble Gade Jojo Tokyo Bena Seshunida Kaseidun Jidun Nganga Gesum Gudugi Tolu Dewa Zena Same. Rujanda Lazingi set up Bemina, Yobab Dembe Rindurbatsugi, Moshi Tupa Tampegi Rindurna Chamatuna Seshuni. Rinduri Chatsu Chida Gubi Chise Kichi Dungi Duba, Chuse Cheda Chuchigi Nanke Zogobda, Ikchatsu Disiduba, Chuse Chuchilo Kapchini, Kaseidun Yonde Chago, www.bbs.bitina Sinida, Yan Iksaidu Soka, Lekorni, Sumni, Du Lekorda, Lokchin Kajang, Procurement bbs.bt@gmail.com, Tulu Dewa Zena Seshuni. Wande Foda Dzongkha, Biu Landa Nedi, Ugen Gurimbo Che Sunle. Chochu deshe ranshin duwine
nedir chimba tsamgi jang chupto demba tsamgi nyensong kigoche thongthu tsamgi khurwe jikbadu jewa tsamgi serap digdibda nedir deme kebe nejorcho peri pemayogi podana ugen ngada jewa techomme chada choba jeda phuwanam ceder dikinyudup namnyeto chima sando peri kewain dewa chendu kewa techomme se sundo sumbe terchen dujilingbi tuje chembu nyensong kunchop chokor shitar shenami lotar nasiyubi landa mani bumdedi damba dugi chinur damba mewa yabme se sumda kokor hinge chabje rimbuchegi tsubi tenzigi kebunam kuseshape teneda niba zamlingna matu neyamuge shitablu migde zando peri nibinalu mani dondubda bazoguru dondub nim kichi chigiri chobumda chedi tsunani imle manida bazoguru jani tuduyumitsu shechada shere dele simchasu namde randa gibi tsi sumam chida gubi chise kichi gelu zomnase de jingi jinda lungdu tukuda sange tuku timbu pelong pakhan jinda sange wandi taksin chunru jinda tsutum paru jansa jinda sonam tobye yangzi kamdang dug magical jinda samte wandi oriental takshe jinda siri jana guru yangzi zenkar ugen tsenden zotungi jinda karma ge tsugi shuwa bewime khasei dunlo dun shinga chige sum chida chi dunga ni sum du gege tulu tewa zena seime Ayur nyana
Yongdalu Lindup Zigi Dzongchenze, the Linzi Zondi, Goto, Tetin Pemalingbegi Se, the Kedup Kinga Wambugis, Chilo Chikdong Ngabja, the Shipjushi Sumluten Sacha Nandiki Bibi. Shule, the Zongshin Omadi, Chilo Chikdong Duja, Ngabjung, Shigilulu, the Tonsa Penlop Chugin Miju Tembagis, Sheng Nambagi Shule, the Zondigi Mingdia, Linze Rinchen Te Zong, Setakman. The Zondi, Chilo Chikdong, Gubja, Tukju Renida, Tinju Deni, the Chilo Chikdong Gubja, Tinju Denshi, Losu Tsidigibe, the Lentin Sundere, Jamsu Shudigibe. Tetare ngachara dumi yongi jinchen beche tsumete neden dileten di imashuni. Te zong dindalu ngar gaim sumbe, te shung geden ki buribsu shusada, Dzongkha dakchung ki chalan nangsa tewa chibe lalin tabshindu ibi. Te lindup tsegi zongchen di kuti doji ki misi tsugi denlu, cha tsesa ki ten zoji imbe kalu, the Dzongkha Dindalu Sangin Yiba, Ugin Guru Rinpoche Chugi, Jingi Lapnamaki, Netsachit Lashichi Heblet Dindikibe, the Dumi Yungi Denuya, Chatsesata, Belam Dumiki, Nechingi Saguchilu, Judiep Garagi Cancel Chair Seshuni. Because
drugi janda tukhanale netsul janda shuge tambara net soden gya khamna sansam jugo chu logo phini be yumelo sansam phakha dimi choi salande do Lyncheni sagi kyumina sansam sago go chiwi shuma gya khamna home chu damkha da thidi mato RTPCR ke takche be mi go se me tane chukase daregi za bemlo gya khamna sansam kora chu logo phini be humelo penciling ge sansam thom jai ganglo de mi chwe sa lande do de tare penciling da samrup Dzongkha thom khalo jagar ki nyadab gi sansam thom khale te gopenda chombe ngochap chuda chi kha shanjom chi chobe kablo jagar ki mitsugi shedi bi tari phunsulin lu kandip thunji sago na le jagar gi gopenda chombe thimisu gazum da chebe ge khamna lo yubi te losum malam chi ge khamna neyam gi sansam jigo su godang gop thinde yuru tige ge khamni gi pa nai thilam di juwa me ba jinji vera yubi da sinte mi me ti ya khon jagar gi ngosap su gi ge khamna hibi shu duwi thumi su da chi ka chedebe chi gi chilu pham tap lap thidebe ka so gi yubi हमारे जो है इंडियन को जयगांव के खासतौर से ngache jaygaon lu demi darigi dunthana zigo chinibe yumelo salandira de deya dalefa ngache gi hemazumbera sansam ge adi pinsolin lo jo chuni me de zumbe drubi mitsuya jaygaon lu ngodi ngache gi chondel yaja tanina pen tho chuni me जो नेशनल जो है वो भी हमारे जो है इंडिया में आएंगे आज जैसे हमारा 70 इयर्स हो गया 50 साल से ngadari lo dinjula di yubda jegang lo de dira longo ngapchu de chilai te ngajida trupsu gi bana thinlo lejumbera yubda da to chunse lo cheda sum deji dulu yumi charo cham to to su chemachu iru jida digi chise kechi sumlo zigu phigi shile khonda lok pheni be sem gadi भाई वही भाईचारे से हम लोग रहेंगे ti zumbe samru Dzongkha lu ya zapim lo sansam jigo go cheni gi ta di zum jibe tare go je ten de chungo chi zi yumi tinalu sansam chi gai gopenda sombe thimi su gi thekha to no Doranga mela susipur enke doranga ngache nagi chomba tonta khechil hapchi drubi chonyo melora tengop mache shemitsuya drubi mitsugi pen thodibe yu da nim dakpachi gi jable sansam zigo chiwi shu ngache gi chodi hemazumbera leshum juwi rewa kedo में भी इफेक्ट हो गया बिजनेस के लिए कोरोना की वजह से परसेंट पीपल लंबे समय से nagimi gara sansam zigo go phini be yumilu ka cho ke di vera de di te ngachi buregi chongcha mi ji beule chonyongme kara tupmi chu yi 100% बुटरीज कस्टमर के लिए नहीं te phunsalin lo khon jagar gi thimi su lu kandip thenji sago nai gi lamlu su gi ko le she chinde ma se isha te ni gi tin lo yong de lalin thapsang su gi ko le ya tin chino
tele lerim di judu wishi jagar gi thimisu ga soda chebi gole khorai ge khamnalu lok jo yubi janda nesul gi tenlu phusulin le phubo gi ni jubewi Shiyop su gom shuwi kabi tsakha mado tsule nyongme gi lakhir tsu leni di gu nyodata nyam tseka kachi ime. Nyongme lengumi hiksa tsugi tele chi di gelyong chimzo konfel lezindi imda hiksa digi nyongme di yongdil nabe pini gi lamlu gu tsu di yoble dalepa lezindi nale nyongme leni nalu tsage la megoni ime. Yongdil gi lamlu di tari goje bedi yobda lamlu digi shiyop tsulu khala tsu di tseka tabni nae pento juni ime. Lezen dinalu chilo nik tong chop gele shiop ngapchugi khala nyutam saya chi da bum gede chi matawa yubi me. Dalepa gelyong chimzo gongfe lezin nale chimzo nyogme di yonde nale topchuni me. Te iksandigi nyogme di diin chutse kechi shina jini me. Shio nale lo chandi jomida gomju bemi karagi khore gonju khefenda thui chu thopni gi denle chimzo nyogme lakher di lengop ime. ngachi chimnalu jungi de chimnalu duebebe dero content joy kablu laluchi gi khala su tabdi myongme bala laluchi gi mithe disu laligi chuthe disu mataba jagdi be jodi omme dani bodalu te khonagi gomjube joy kablu disu mataba jobe chimdi ngachilu zile jimbe mateb dobchi be wajin tamadu jatamadu lasha thunidu Dato chense jiop chu Dzongkha tharin salepa inru nyogme lakhe di lemba tempo gi ikchana ra ongop ime. hema be wajin lakher di lenig jonle corona mi ngobera na ngachi sana ongoba di nadengile ro ta jungi dechimnalu ro te mademi desole de namsam tamado theme damji ngaji chim jima subsagi nipchule khona ongobdalu tamado bomji theme se da daregi di bawajin da khona gatira judi berura dani nyome lakherdi kadimchibe di sabdo di lengop dawchi be wajin te ngaji yongdelgi tholebe lendigi be jabda de to tobe tebe ngaji sabdo phisubi gi de rewadi ani sessionila Gelyong chimzo gongfe lezen lu gyakam nangkele pa chim khanchen tongcha nil hapchi yopi me. Janda ne sulgi den lu gyalzang choten gi nyenju piu in. Gya nalu neji COVID-19 le tembe tab madiu tsu sene lu la khatan di yup in. In ru lunchen hikza gi khatsa phuru kham chika gya nalu men khap ki chapse di tosu chibe yubi kha nebub di shube minado yuble te neyam di shiwi taksen chi in se set up bedi yubi me. Dugya khabgi zapem gi chele sansam chu lok go chiwi shuma gya khabna omithu gi neji COVID-19 gi takche be mangoba jisuni eme. In rukelo chuni enche be mithu gya khabna jiwi kap nebub gi namba sap chu tatok beni gi tenle zigo chuna lu hebda damkha da thi di RTPCR gi takche beguni eme. De lenchen yi sana le ne chu certain chi tami da tibda gya khabna neji COVID-19 di chejin bechu di yeble kakcha gi lamru chu yancha tani di nyensung yebe eme. Chi lemi ki komi da nimchi gi tenle chi lemi ki komi chu gi kore lemi chu menkap chambe chap yeb di nyeden zoguni eme. De ne chu certain da tibda menkap machami chu gi tiru chebi shuma sowel henka na le chap chuni eme. Neji COVID-19 gi menkap gachira inru kapting ni chamidi menkap chambe chap yubi tansu inru Johnson & Johnson gi menkap bewachin kapting chilege machabru menkap chambe chap yubi tansu chini ime. Te neji yebe temitu nimnga giri su diguni inru sujagi neyun chambishima takche be migoni ime. Doro jungi sansam chuda di junjal thami chulu nyensung diche gi shabdo diya meb bezoni ime. De charim gi neta temida hemale zukha neji yumi chugi khare di lalin thabgo bi jabnin beu ime. Janda nichi gi tenlo chring zam gi nishu bewi. Bima gatsal nganglam thongkam bimang lezinda te girgi iksa kechi lapchi yuble thumdina mixel gi hiksana jumigi changkhadi yarsing jodo yubime iru thumdina toten tewada thungkin sumeb ime debele pakap chikha chomi Dzongkha chodugi thumdina karuki gi toten khachu gupchi chunibe tha todidu
Dzongkha chokdugi chillo nyu tong chudulo Dzongkha tina drayangda shimitoten khatsu gopchi machubigi tuchite mide daregi tuchigi tumdachi yancha tamime. Diya chokdugi nganglamda tenchi chomkalu karaoke gi toten khatsu tutolera gopchi chobbeime. Inru drayang gopchi nigi tekalu kakcha bedira yubime. Te nganglam Dzongkha dakchongda tipda toten tewazu semgi tsage mapo beninalu ka cheshuchi insi shiji. 다니 또 땡쭈니기디 도와티미 레샤티 시주니 촉다 마지메게마 다 사고기 로케이션 클리어런스 대안이디 둥카 총대 종합 세치디 다nga chigi azum location clearance entertainment goyi gobe the location clearance di ta suniki nawachi chokhangi data ani jena nganglam tungpagi phimi teacher tilu sane jungi kotip chugi chapchur phinu message chap dinalo karagi chubda jiba wachinda dinalo message soyale ombe pati nanglo dita ta kevin bombera jungi message tola na thogamgi ta timi chachagi garagi ti chapchur zedigi dinalo tenateri nanglo karagi ti tutapchi te zenongnogi terwa te bombera message tola finibe namdamnamji bohamagi namdaru sena seshimila katoledi bombera message Dzongkha chokduna sundu geshingebe nambi shuma nganglam chomkha dimi sulu karaoke gi toten khatsu gopchi chunibe twetha chedi yoble nganglam da denchilu dimi chu sem gadidu dibeole tare dinchim chabe ga yumi chugi uthodi karaoke gi toten khatsu ni gi tenlu lalen thamni gi lako yubime dato sesin na mana ye mi sila ngangam la te ngangam te mongol le jomida tashkang jomi sim katir jomi sibna shunyob disu yadama total payment disu te nanganglam na diro to gilerim chi wachim to lerim chi dusi te na hotel na di hosinila karaoke dinga hema sachi beila digan ti da license matawa te jago tin te nganglam na to gilerim anzumbe entertainment jen gacham ni mebila to disidila te karaoke zum china machinda midusu udu tha chebi debda 조텐스 좀 집에라 샵치텐 고급 좀 집에라 나이 보이지 리심지 오니메라 같이 다레 nganglam chomkhalu milop tongta chutham hlapchi midate di karaoke gi toten khasuleten ombob lejumbe sosubirewadu te chomtin na karaoke gi toten khachuni gi tande yumi tare mingum ngayubime konchachab gi toten khachuni gi tenlu Dzongkha dakchongna le nawa lengobe kha chimsa chugi khatuleya mide nyokme sulengo nime Digi shule kong chachab ki tisho sukandi druk dadun judel da daju wanzin lu piwi shuma shuyi di chaji bedibe nawa topni ime. Janda nesu gyuten lu pema gatsile tinle doji gi nyeju di ishtuji gi dulen bewi. Jemgan lu dumi tsugi drukono konfen le zingi tsongkana le shabdo tsu tentebe mitobe se nyoshu kyubi me. De mitsugi lamena tsongkadi tuche maashuchira godamdira shabme se ime. Dzongkha nahi chida gyabina gopchi yubdati shinla be metsugi gonor ki tönke tsu tsondil tabnida lobdada sanina dumi tsulu tamni ki tönlu ime. Milalu chigi lamena tsese tumka yubi Dzongkha di tise maashu chira godamdera sha yuble Dzongkha go chichube kungchi mendo se ime. Te du janda lezin geya hemai dintana sagodina juwe kap Dzongkha di godam sha di yube twin. Dede cheka tsomba amsu digi lamena molo tabma diu tsu teni digi Dzongkha di do dakpa chigi rin godam shagop tini sashi chi. De Dzongkha gi go bintu gi nidin digi teka du janda lezin lo kama lapse labdi yueble sani gi mitsu gi ganiya lama topi. Timpulu yuebe du go nor gonfen lezin yi sangi kemena amsu di lo Dzongkha di yo kini gi tuenle lo chi gi kabab tui se imda niyundi hemai dauna zo sopime. De yi sandi yi amsudi lu niyundi jarso mabe se imda de ya amsudi gi yi sandi lu tunke so zomi le tobi ngiltam bumni matu se chichi. Bilgi thika hipta di da collection bedo ani bendi lockdown gi time na khungi chala na ki dinale school disugi de school go machu dele na nale de khungi bami tu bela tinga yina entertain bila hotels disunale ba Delen yama lashachira entertain be dilani bills disu ya achi mathopla time na ani bendigi achi C plus anale dele ek rate nam samay low yasila market na
Daruyi sandigi kyumina shemgangi Dzongkha chida tubinale go damja bishuma Dzongkha dinagi lobda kha chuna go norgi thunki soya temple letamni go su chi seime the ye sandigi dauchi gi nangkhe Dzongkha dinagi lobda chusunalo shaki ji dinja ngapchul hapchi da gondo shokdom sumchu di chitamno jandani sigiten lo shemgang le pema samtup gi ni city ki le jemgi ni jubyo I Tare US lo neji COVID-19 le ten shiken jomi ge Dzongkha di yarsing jodera yuru season Joe Biden gi bewachin gya khap dina neyam di shi di use me neden dis dogi se season gi set up be di yubda de zamning soi choba gi dinta chigi hema neyam di shi ni gi taksin tendo se labi shulu me Nedi to the tip da America lu neji COVID leten nim atara chinyom lu mi jibjal habre shikin chundu yobe eme. Te season Joe Biden gi kumina US ki khatule neji di kani gi ten lu la tu bedira US eme. Gopin sugi lamina tari yubi neji COVID-19 gi mimang sowi lobur gi si judi yancha tani gi chaji me se eme. The US ki gopin gi chilo nitong kechi chida tambina le lalin tabni gutu mi sowi lobur gi si judi tuchi chida gebina tuin yarsing bedidu. Neji dileten tatu chense US lu misaya chi hapchi lu shikin chunu. The US ki milop yondum le jacha tukchuri nga de chilu menkap chambe chabdi yob eme. Dari US lu sowi la bemida magde tele gyakap dina omitu inchi menchi menkap chabgubi lamlu di lalin tabdira yob eme. De neyam di temile su zamling na misayap cheda dun hapchilu shikin chundi yesale toshora US lu da digi olera jagada Brazil lu chundi yob eme. Jandani chigi tenlo tsring zamgi nishubewi. Netsul tsodin de tsulok dira sach shuge gya kham na sansam jigo tsulu go chini be humelu sansam phaka dimi chue sa la de do lunchen ni sagi kyumina sansam go chibi shilu gya kham na wo me chugi damka da thidi mato RT-PCR ki takche be mi go seime Tanam zangin gi kole shwachin talepa nim sumgiring gya khap kisane kha chunalu samutum da ripudi chap samsimre chapni zum chitu seime telel hokhatogi sane chunalu lunchu phuni zum chepe nyunta beno thotidi nabada nache nimni gi zaga zangin de shwachin naba randa dumbi nir tu sa phublu zaka thuju zamle lasung suinida chagu chapni kone sap kyuni da nyen chapni tenritsini hichachi tulen beni duine poni da sonla sap guchuni chule jumdu Iro te khanza rabni beni da chimla guchuni chim sabina juini da chimto kabni shimbi la beni da satharin sa total beni chu metube khandri julam di dukhole nupchada ya chale chang khatulu phobime na che randa dembi nyer tin sa pasalo za ka thuju ngimbi kha nina da transoyun ko phoble dugin gi la su cham chimato tishin kone sap kyuni da Mitsachi tulen beni rigni chelhapni chongla sab guchuni dune poni da chim sabina juni levi tundu beni komishap sachani nyen jamni da nyen gi gatin tende chene chumitube khandri julam di dikho da yacha nicharale changsha khatulu phobimbe se shuni chutse dungi nechuda namsangi teza ka thujudu chu dechibe shu chai lerim de chu tho thidi chu se shuni kariche
Dujanda Lazingi set up Bimina, Netsu Dulimbi Dunlu, Chise Tosu Yonde Chago, www.bbs.bt set up Bayubda, Kase Dunlu, Sumni, Du Lekorgetulu, Jawazina Seshuni. Dulume Lazingi set up Bemina, Chidagubi, Chise Kichi, Nimlu, Gidagumye, Loktakibi, Chuchi Bemede, Pony Imle, Duba Chusegulep, Churuchusep, Cheda Dutun, Jimena da Siluna, Singe Tuka, Pulina, Gidagum Saterda Menka, Dele Zendedapsa Sagutuna, Lome Shaptomion Seime. Ira Dulume Lazingi Katule Latu Gadi Jojo Beni Imle, Jatab Madu Juni Imelo, Yonjetuba Shina Seshuneda, Kase Dunlu, Chutogoyang, Chini, Nga Lekorgetulu, Jawazina Seime. Dugutin Tegi, Sada Bemina, Yubab Dembe, Rindurbatugi, Pinsolilo, G+3, Duchimda, Ombab Dinchim, Nyamchugi, Rindurna, Chambatuna, Same. Rinduri Chatsu Yondegi Tole, Chidagubi, Chise, Sumchuginima, Chuse Chuniginan, Zugobda, Ichatsu Disinima, Chuse, Cheda Sumlu, Pinsoli, Luncho Yixanabe, Capchini, Same. Kasidun Yonde Chago, www.tender.bitinasina, Same. Tashi Gutin Tegi, Sada Bemina, Tube of the Day, Kaje Dam to Godin, Tamni Imle, Kaji Milo, Newton Bumchida, Tonta Shipchusha, Ngada Gubja, Gubchu Nebi, Samsung Z Fold 3 da, Jemi Dulo, Newton Tonta Chudu da Nija Nebi, Samsung Galaxy F62 Repchini Same. Kaje Dam Tuna, Chamatuni Dulu, Nuntu, Tondrum Batsugi, Chise Kichi Gatsun, Tisho Zugobda, Kaje Dam Tugi, Dubdedi, Chida Gubi, Chise Kichi Gulu, Tashi Gutungi, Mide Dagu, Facebook Getole, Newton Besada Beni Same. Kasidun Yonde Chago, www.tashisal.com na sinida, Yan, Dun Lekor Getulu, Jawa Tabna Same. Dujanda Lazingi set up Bemina, Dzongkha 6PM, Chise Tosu, Yonde Chago, www.bbs.bt na set up Bayubda, Kasidun Sumni, Du Lekor Getulu, Jawa Zena Seshuni. Duk Ranglo Tseri Tsokpagi Seda Bemina, Chigil Dajugi To, Seti Ngaselgi Dasi Tendurdi, Jida Gupi, Jise Kechi Dule, Timpu Kunsil Podangda, Dangrena Bachonabe, Godin Tamni Dang, Tachi Tendurdi, Changli Metang, Bachonabe, Godin Tamni Seme, Dibiole, Toa Yimi, Desen Tsugi, Ziti Nilcham Tongchang, Jiangabe, QR Code Scan Bedi, Jida Gupi, Jise Kechi Jigi, Nima Chise Chunigi Nanke, Toke Bena Seme. Zedin Remikdi, Tokigi Zedon Jugi, Churu Chuse Sumlu, Changli Metang, Bachonabe, Godin Tamni Seme, Kaselgi Dil, Lekorni, Sumni, Ge Sum Shida, Jidin, Sumna, Ngashi, Sum Lekorda, Jidin Duge, Nishi, Ni Sumgi Tole Jawa Tabna Seme. Du Sergi Lungtengi Godin Tole. Ladagi Neka Chugul Hapchida di Nalea, Hema Jemanyuwe, Ne Za Cheshosu Jeni Dunlu, Namdu Tole Nim Chuchigiri, Neko Kini Lermuble. De Chenyu Juni Tudu Yubachin, Sato Tichile Meble, Gadejujo, Tokyo Bena Seshunida. Kaseidulu, Chidun Nganga, Gesum Gudugi Tolu Dewa Zena Same. Dujanda Lazingi set up Bemina, Yobab Dembe, Rindurbatsugi, Moshi, Tupa, Tampegi, Rindurna Chamatuna, Seshuni. Rinduri Chatsu Chida Gubi, Chise Kichi Dungi Duba, Chuse Cheda Chuchigi Nanke Zogobda, Ikchatsu Disiduba, Chuse Chuchilo Kapchini, Kaseidun Yonde Chago, www.bbs.bt na sinida, Yani Iksaidu Soka, Lekorni, Sumni, Du Lekorda, Lokchin Kajang, Procurement bbs.bt@gmail.com, Itulu Dewa Zena Seshuni. Wandi Foda Dzongkha, Biu Landa Nedi, Ugen Guririmbo Che Sunle, Chuchu Deshe Ranshin Duwine, Neder Chimba Tsamgi Jangchupto, Dimba Tsamgi Nyensung Kigoche, Tontu Tsamgi Kurwe Jikbadu, Jewa Tsamgi Serap Digdibda, Neder Dume Kibi Nejorso, Peri Pema Yugi Podana, Ugen Mada Jewa Tetsume, Chada Choba Jeda Piwanam, Ceder Dikinyudup Namyeto, Chima Sando Peri Kewain, Dewa Chendu Kewa Tetsume, Sesundo Zumbe. Terchen Dujilingbi, Tuje Chembu Nyensung Kunchop, Zokor Shitter Shenami, Lotar Nasiyubi, Landa Mani Bumdedi, Damba, Dugi Chinur Damba, Mewa Yabme Sumda, Kukor Hinge, Jabja Rimbuchegi Tsubi, Tenzigi Kebunam, Puseshape Teneda, Niba Zamlingna Matu Neyamuge Shitablu Migde, Zando Peri Nibinalu, Mani Dundubda, Bazoguru Dundub, Nim Kichi Chigiri, Tsubumda Chedi, Tsunani Imle, Manida Bazoguru Jani, Tudu Yumitsu, Shechada Shere, the Lessim Chasu Namde, Randa Gibi Tsi Sumam, Chidagubi, Chise Kichi Gelu, Zomnase, De Chingi Chinda, Lundu Tukuda, Sangi Tuku, Timbu Pelon Pakan Jinda, Sangi Wandi Taksin Chundu Jinda, Chutum, Baru Jansa Jinda, Sonam Tobye, Yanti Come Down, Dug Magical Jinda, Samte Wandi,
Oriental Takshe Jinda, Sirijana Guru, Yati Zenkar, Ugen Tenden Zotungi Jinda, Karma Getsugi Shua Bewime, Kaseidun, Dun Dun, Shinga, Chiga Sum Chida, Chidun, Dunga, Nisum, Du Gagetulu Jawa Zena Seime. Kuzamota janda chiganale jangtung lerim sphude chigate lerim zimisu karal tambara kuzamota jemoles shuge ta daringa jina lerim pisigi sagodo be wajinde penciling dinado nile te daringa jina te penciling gi te kangdul ba tensa da sigi te sago sap te dari goji be oda dedi gi be te di sago dile dendi gi be te ngachira dumi berute dinado nile te ngachira ta lamdul nyen sungda tisunale pa berute te ngachi shenda shinya 다 같이 침이 남기기 베르데 델린자담기 카톨리 베르데 팀숭기 카톨리 베르데 같이 펜슬 촘데기 카톨리 베르데 디기 데 캐펜치 가주가 다리 침삽 데비 두미디레 덴디기베 땡가지라기 데 두비기 사고 베르데 데 날바 같이 침사기 데 자가이 사고 날바 베르데 디날바데 파다스 두들 베미슬로 데탑 데도도치 카데베 온가 딜레 덴디기베 땡가지 미시기 디나기 람룩디수 하고급 가주가 땡가지 미시기 시급 가주가 가림주베 디날바 준델디수 탑디기 조로스 베어진 땡가지라기 디준도 때랑하다지칼로 일체도수 가지라 바고 비유가 아니고 시자시날 베땡가지 날마 데드르기 레림 스피게 에스슈니라 lerimdi te dare te maba in the gubi institute te vigilance na jendigi be koje desu te matuto bera je nai to goje je national be te dalba te ngi sumji ta alam nauna se te inse kechi sumgi nale te ngaje chigai mi berute chigai gumdis berute ngaje rubi mi chiga jom berute disu te jundil thabni gi dele te kara dadi chisanu se shini ta dadi chipdol chikhalu te dajinga konglo shudu zumbi ngaje misigi kengop khachi ula shiredula ani ushi shakdi be te ngaji te nalma lerim de pido lerim digi dino te ngaji jangda sho beushin be te ngade chekal kurin sumda jila tangi na yon khatlo shumidi te ngajara timsung gagdi khatle te jiben shacha doju yisuni telen dizumra ngajara na penciling lungchogi te lungcho doshin jigme tenzini telen dizumbe ngajara penciling thomgi te thombe utar kumar rai te darina sumgi khatle te disetendigi be joinamidul kashti karishe ese shugela tamara thom벨레베 구즈게라 당가지 사고디나 thom데기 사고 지나 베베 베돌로 다데랭가지 thom데기 불로라테 사고디수 데 가토토베 아니베 첩사보다 당가지 딜레딘디기베 당가지 핀슬링 thom딜로 캐펜치 같이 좀지 오니즈베 지몰라 tamara 아니지 나 thom베 카틀레라 라사 카린첼라 고감나미딜로라 다토가지 미세게레 베로 디기 캐핀 가데베 비나 세고브 나미스ම් 카시 도도지도 발라 아니 보돌로 장르 레진도 디즈메 고컵나멘도 남심 카딩 시시 슈니베라 담범디 베와시디 ngache 아니즈메 팅켄디 베와시 핀설링게 델레베 모탑즈메 메발라 델리 치디 베와신 도로 nga치기 도토나 터미널 즈메 이바친라 테 헤마즈메 베와신디 ngachi 레코드스 카냐미 발라 가주니 나나지니 가치가지니 아니기 토기 짬니 민도발 하니보도 ngachi 차지 가치라 짬데레 베로 마플 레주마조메 디라 미기 장카 가dim치 헤비난데스 가라 톰데 셰kop디 카시니 메발라 তে নিপমদি বেওয়াছিন্দে ngachi 총델레 레디라베르 고갑나메 스메 봄이 시슈니벨라 고갑 봄 가데비 러바친디 또또 헤마줌베 나나 파지니다 나나지니다 파조니디 마팔리 미발라 가라 깍점 베이갈레 가라 집치 레줌베 베이갈레 데 ngachi 나 고갑디 베와친 공펠 따니기 델레 핀슐린디 나메 스메 키빈 봄치 시슈니벨라 델레 숨범디 베와친 ngachilu 도로 핀슐린 톰데디 ngachi 헤말레 쳄다 디바친 숨초기 달레 레줌베 조숨니 메발라 हेमा बेवाचिंदी ngachi दिजुम्बेगी टर्मिनल दिस मेबदालु मी गाजिउ बिना नामसिम ताची बेमासुवाले तेले दाजि नामसिम थाज मासुवाला दिची बेवदलु बेवाचिन गारा सासम दिसु गारा ngachi की तातोक बेबे तेले टर्मिनल दिसु गारा निजुमे जोदलु गारा लमलु द थिदि बेवदलु बेवाचिंदी ngachi थोमदेलुदी दांबरा नामसे खेबिन्दल गेखाबलुटा बेरु नामसिम आनिगिदि नामसिम फेनथोबसे शुनिबेला आनि बेवदलु मेसेगी आनिदि नामसिम ngenghachin meba anigi the gokapchi me lengo sheshuni bela achi pinsolinglu bewachindi hema bewachindi achi thom neda be galide dendur begop de namisamela tato hanizume bewdalu jachale jacha ngachi pinchina madirura den dinchi dechi na didire belu dipeljo di yada joni meba digi ngachi namisam fentobsi shuni bela ani bewdalu ngachilu dato dizume gi thinken jiju bewdalu namisame khepe ni sheshuni bela kadinche las lungsu doshinlo ani shutagela da dare da ngachi
chimi sisada tensigi te goredi goji be di be boda tanga misugi dinalo jundel thap gupde khachela ani bodolo jundel thap boda ngaji misugi khatule dinalo tatare jundel thap ni gujubi gale ta khore khatule begop chagop shagop thukhanam gupji kadebera yuga thambora anije tadi ngaji misugi khatule khengopji kaji gani suna sunila ngaji gi nalu pedestrian terminal si ta ngaji gi counter chikhati jenida nana jigo benigi di ta nali imbaletin di te nalu ngachi gi chora chimina chi gi khatule bi hojin te ngachi gi da na dubi chikha jendi beru ta chigel gi tashelpa yana game gazum na jendi beru ngachi khatule de shaptu di matup bi phini ta lapo du na gi thekar du na gi duo gi leni shu chila ngachi chora ngachi dubi mi ta chimsa ge khap ki na thom gi na lo jendi beru dile khap de hin na jendi beru ta chora ngachi gi da hema gi mimi gi lamlu di ta ngachi gi na lo da dumi disu chora ngachi na tenjo dulu to ngoti lakhe dila to ngoti lakhe ditin to ngoti lakhe yena ngoti lakhe dibe ma ngachi passport se mola choktam ani bala ani mi lami ani tenbe nalu muhammadira ani identity document tengo bebe si ani bi shuni las karchel las ta ngaji timsung khatel ta dare ta ngaji khatera ta bero te geksum khalu chala nguma be zemiji ngaji timsung khatel ze shubmala tani bodolo dare hanzum gi the disida thidi gi be jurwa da thidi gi be kara thiri gi thole be ta ngaji ta geksum gi bisu te ani zum tab de to be zor dile den di gi be ta ngaji timsung gi dalba chala na ani gi nalu sem shu berute ta dile den di gi be ngaji mis de dewa thab ni gi nalu kadebiji one zum ez mogola las karichela tambara te ngachara gyujung dogi gagdegi sokhang tewada te gyusu ngachara na sansam khale pa chukdi yumigi te chikdong gora chaugi honlebe te ta ngagi tari dugjandra na le te lubi chang choregi te goden thabdigi be te charu de suna ngachi mimangi phendelu migdigi be te tarigi lerem di namasame kha chesa shune be inla ngachiregi gyakhap na lu ta densangi tuigi phojuru da tundigi be anizumi gi ngachigi na lamlukchi gotubdalu misidi su ngachigi ko me ya ta kadebe benna ngachi hemawat ngambe tamsu zoni de tat papa chichi map zoni de semigi migi te semkhalu charnang sornang chiane be kedi do bala te tarigi lerim digi be te mimangi lejumbe ngachi kadebe beni ina lamluk disugi kole hinsang sabe hakko chubigi te rewa ngachigi hunle debe kedo se shune be inda talu bichoragi songdu zumbe ime ngachigi gejung dugi gagdegi hunle bedi berwe tatu chunse bana mi phikha juni nana oni chimi nanchugi hunle bedi berwe ongba da chadam isangi hunle bedi berwe ngachi gagdegi hunle bedi berwe mabeudi meme bedi duno bala inre te tat ngachi inkenale be watching manual registration se ka chira bedi berwe te laba yithokulu ke beodalu tare namba da chaji konfegi la ngachira sungchob da diwi la lena maungbana kachira cham di bedi berwe te ta kha chishura ngachi gi data set up me ani gobe te data di choi tyusui ka mathoba chin chaji konfe kanhe cham me sobe wala tatu gi lerim di gi khefen kachu yep mo sawachin ta ngachi gejung dugi gagde gi hole zum chi bewachin hemale kaira gi shela lamdul beodalu CPMS registration se bego ta ani CPMS registration di taru henki ngachi gi jakitan di gi be ta ngachira gi mimangi nyensum gi denlo ta mitra maship chi gi da nalu duge khamnalu nigel gi lachi beda wachin ku jamdo to be hemazum be thenjum so wala ngachi gi ani gora khole chadra jogo begale BMS se yela border management system la ngachira sansam gi te jingchong gi te chargo ji yu te zumbe ngachi CPMS yu begale anale ta mi jumi de so ngachi gi te khon katele juina katele thumina dara da ju se shune bela te zumbe ta ngachi gi da diga bewachin mami gi sungchup chap godi bere te ta kam te sakara goma gi jedra begobe ta tato gi theka hu begale te ta thuri si camera di se tu te zumbe te ngachi gi system she lashara tu be de begale era tap de to chimina ju gi honle bere de be yu te ngachi na ta ani gora dinalu tato ngachi gi na ta stakeholders lap me te ledin so yu ngachi ka era chi kha ondi gi be te lamlu di chi be begale mimanglo e dapsi mi khola kati jogup ina katile thenggup ina hinsa sabe hakozu ngachi labe mi chugi bedi bere data di kagi gobes lab di bere hinsa sabe phini webchi beudalo ngachi ragi gakhab gi maumbe gi penjo konfeda te ta sungjob gi hole di namsame lejum juni me se ta nga noksa de vedandola ta lungsu doshin ji logdere shugun me ta dare ngaji na chimi gi disu na na ondi bere chikab jodere bere dinando ni le te chikale umitsugi banalu ta ngaji nyedab gi te chimsa gi bere te dimimbi gi ngaji lungchu gi ta shelba do den geji gi ta shelba disu omde gi lamluk disu che khadebe ga de chiksungbe na khadebe ga chi ani shunbe la las kari chila
다 치르당기 람루 치이라 다 치이스 주고미들라 다 ngachi 나루 시스템 디 border management system se lalin thong bala ani system di chi be ila debodolu da eo mado bebe nana jemdolu eo mado be da chirtangi ngachi dubi mi gi chi telero chigil gi tashilpa da chigil gi be da dina eo ni bebe la chi the regional tourist da lungcho gi tourist da chi di ngachi international tourist be gelchi gi tourist so ani be bodolu da sumbe de digi madwa da kha mado leshara ru nana labyo omi de chugi yana jundel gi dinlu omi so ani bodolu da nana system gi ngachi gi labe thamdi madobe tewda jinjong di ngachi border management systems ani chi la da ani gi nalo ewa sosu di gachim da khona gi ngoti lakhir ten thangi dina ewa kha madobe bila da ngachi gi lungcho gi nali chebyo cha ngachi na chimsam ge khap gi ngachi jaga shung gi da jaga gi mise byo chi da khona gi ngachi jaga da ngachi du gi thinlam gi di the gobdi kongi ngache passport yana ngoti lakhir ani voter card la so ani ni de gabiru tupla ta jimi gi gekhap ki byojin inchi minji voter card gola tele the ngachi gi nalu the border management system gi nalu gachi mo the pre registration se yibila the pre registration di chimi nana maumbi chora ngachi chimsa gekhap ki mingom the khon nana ongo bachila the pre registration begola the pre registration begomi de chora khon la shaptu ngachi gi lishombe phitsuni gi the na terminal no hebi gi namdilu khon namsimi din lesha gumongo bebela the ani gi nalu pre registration khefen gachi mo so khon gi hemal register besha bachin khon gi ming da dele detail seminam disu afine pre registration chubi gale the QR code se generate beni bi the ani QR code thobi gale the khon nana jiwi gi nam na ngachi counter na heavy gale the QR code diten khona gi ngoti lakhi diten bio chin ngachi dithile khona gi ngoti lakhi number chi chup chira de khong details ten deng bala so ani bio khon nam sim google mi de dimemba che nana heb to ngachi ngachi da chimi na chi gopin du na counter na yimi du khon mi da gera punch bi de ko so ani gi din lash go do the khepin de khon himalaya QR code generate bebe the pre registration be khepin ani gi registration dida dobe ngachi drup la the drup da chi kha jodi biro nana jindi biro chora nga da chi shudu zumbe khon gi ngoti lakhi di tengola ngoti lakhe di men ngachi ge choktham passport so ani ni wachin dina BMS ki tholera ngachi lalin thapni institution ni te oni ani bi na doshino lok di chi thote dere shuda gela da ani zumbe ngajira phimi berude ngajira dubimi berude ta nana zuni chi ga theni di lokchi de besa chobi gi lamlukchi ta chachi jamji na pha joshnale kadwe di lamlukchi yugala ta mi ji gi chani sumchi kadwe churu josa chobi ongro ongda chobi zum lamlu yugala kadwe las ta lamlu hila ta ngachi gi nalu ta mi ta ngaragi samchale byochen da go da ti ngachi da tu naibu gi goka manam bachin da samchar anizme shini nyengha dubala ta ngachi de duge habna jiwachin ta chaji jamjira ima male da chani jiwachin mitane mese so ani chade pule midin section bi ta ngachi khatulo chora ngachi gi chime nangchi gi lamlu da tar digi da tar be nana jiwachin ti gadimchi nana jindi biru chi ga jindi biru kacha de mi section bi to yana ngachi dubda bi dubbe de biru da chi ga jingon wachin khora shara ra je nana jindi biru shara da chodira ngachi lamlu ne go bala so ani di ila da ngachi ga da chaji juno da chani de jomichi su maple mi section las karchila las thompeleji ani shuda gela ta tare ngaje na penciling gi thomde na lu jumi so ta na gi gore di phi kan le ta khong gi chonglam da du se ta ma da shep ta nam so me kompel joni me su gi anzum gi samchar gi mi re du delen dige ma do ta ma shu ji da ngaje na da to sen si be do ta ngaje na tare niyam le tin gi be be do te thomde na jumi su gi chong di so le jimi jo ma to dina gi tab de ma du yumi su tare gore dile tin gi be ta ngaje gore di phi kan le dile tin gi be de tare ta khong gi nesi disu te lejim chi joni de no disum gi thuji na me dula nai khatuli disu je kharbe thuji na dola de disu te dare ngaji thomde gi te dare gi ne tang di achi chi juji jon zum se magala kha gi di be khani be I think achi thusam je ko di dubala te lalu chomben de su gi be wachin de chage lango ge go kabra I kore di chibi gale yanchi phajoni ko kam nam sem bom dubala de so miselu disu be wachin de den doroma kheto to thomni dele ma joni ge go kap pacham chammi disu rongla ani bodalu ngara khatule be wasinde na fensori thomdi gi chaji beru ngachi gi yenden gi dele chaji kachira chamdire beru nekapji gi dele chamchi memba yenden gi dele ngachi beni dobal ani bodalu ngachi gi datu gi sonde thapthang disu di be wasin dege be ngachi jurchi be gob de khashela dato ngagi debe jugomi di nedin gachi mo jawsin jemi thomda ngachi na fensori dara mitala ngachi nedabna bewachin kara chalali guchuk digi be kara khora gi jomi digi
te khona le ngachi nyojim na le ngachi gi doru khonchi ka dendu beoda di didi mapale dendu be mesub shuni bela ani beodalu kholu chodu memi di ngachi lu gachi hepina ani di bewachin mao pan ngachi tajim na le ani jichu beda wachin kholu ra khebin ngachi lo khebin dubala di member chin di kho chomi di ngachi na chong ngachi chomi di khora chong da wachin ngachi na chong de chongpin du sig be mesubala ani beodalu di ngagi di bewachin mao phogi chaji di bewachin di da tin di be ngachi da to thom di ki chaji chami da di mebala phagi di khora ki hebab gachi epina kholu heba memi di ngachi na heba gachi bina ani di ngachi yintin ki chaji chami di dato ngachi di da tin di be dege debe tando bala gar chi khabe tani ki delne bewachin mangil bochetu to goni me ani beodalu di chachi ku di jungi beru ge khab ki beru bemisuni me bala de chaji di lejum cham jangob di thom de lu genku ferfo di bera begola 마웅바나 대로 같이 차지 내주 마차오지 티소다 오진 델레 주체 벤게 고가 마블리 미용발라 아니 보다 같이 디체라 맘 주체 아니 차지 잠이 디나라 주도지 주미다니라 베버진 더도기나 베워진데 더도나 순도 좀 베버진라 고갑디 잔다베레라 시카 조미디로 온라 더로 ललुदिसु गोकप चिका लिमिदिसु रो ललुदिसु दोरो माले जामतो चाला लिमिदि हेमजुमे मापल मिजो बोला नालिदि हेमजुमे नाडिल गारा तानिदि हेमजुमे दि जामतो तो मिला गारा एमडीपी नाले चागो बोला गाचिरा बेरु ठेफोला अनि बेदलु मिसे चाला चुंको चिकी लेनि के दले चिका जोनिना हाना लेंदा वाचिंदि हाना ngchi thomlu khepinni mebala chombindusu khepin thomni mebala ema beochin namisem restriction mebala kakjin ganne mila नाना जीव दलु कार राणा सोसे लमलु से तरदु दिल्ली बेनी दिगी चामची नाना जी गोपी में बोला देवेवचन हेमा चल नाम से तानी में बोला ता तो बेनी मिला सर नाना जो छिका जो तेले सर बाउनी दो बोला दली फागी देवेवचन ने मापली दिज में जो में तो बोला अनि बेदलु गार चल मामी बची एमडीपी नाले चाको बोला ते अचिरे चामची बची नाले बेको बोला अनि बेदलु तिन चला छुंगुची योनी बेदी बेसचिरो माजो को बचिंदी दिचे ठोलाई में दोरो नाबेसम खेपिंदी मियोनी मेबल अनि बेउदा फिन्सुलिन ठोमदि गोकप अनि दि दिची लिन सुमनी मेबल अनि बेउदा ngchi chompin दिसुल बेवची खेपिन दि नाली ये जुनि बेला मिसिलिरो बेदी बेसचिरो ना खोगिरो बेरु थुसम जेगब दुला शिखा जोनी ना जोदिरा बेरु गाची देले जोनी चाला योनी के देले जोनी मो सेवा जोनी ना अनि दि बेवची खोरालु वासी ये जुनि बेला खोराई समझद थि जोनी में हेमा जुमे दि मपले में ये जुनि बेला लस्कर से लोग ना ट्रम्पलर ची अनि शुता गेला दा ngachiragi da dugyab gi misik da Dzongkha kechi karas shunmi da shimi Dzongkha halam chi chugu gi mi disu de nam gyun be gan pencilin sa chi ora omila na na te dare chense be da niyam le ten digi be da na oma su te niyam gi digile ten digi be ma so be achi chi da pencilin lo ni da chi kam dilu mi di chi dile ten de me bal da dare be gan le da ngaje gore go dise matu tu be trup na gi da be gob cha gob disu gi digi dise gara hin sang sa wi bo da dale pha ngaje te shimi Dzongkha gi mi se disu nam gin da halam gin ten su chi be do da na oni ani bo da digi dilwe da na thom de ji da na gore khatle be ro te da thom de khatle disu che chari chi khade be yuga asela da ani su che da chari su che kha che bar khade wi la dis che la ngachi gi na thom de na cheri chabe dauchi de chiro yasi shuni ba dauchi yasi ni de joni de joy debo da chap nam de sama atara cham de gi nam se dub de te mesu indire beru ngachi khatule ngachi lejeb da de ngachi gopindu se khatule tele ngachi misir gi nam se japju je nai ngachi kanam chi hogira beru la de su na tu be bala debo da achi chi namse gi ngachi lu japcho ma bin de ge nam se misir gi rewa ke do zume de chi bewachin ma te masu bolna debo da ngachi gi la di bewachin de detailer be te mapalera 23rd September nale teng mapalera gore di open ani gochi bidalu gara beru sangla di dubala ngachi dumi beru jegong hemal jomi de jogo no donla chika le beru nana hongo no donla ani bedalu chika gi game dis nana homdalu achi hemale madochi joni ke delle ngachi gi khatule de chadi mapalera chapchi shishini be doro chap dire yi shishini bela ani bedalu doro didi nekapchi ke delle chamchi ma yen din gi delle gadebe jani na andestu gara ngachi chachi de tindi gi bera labe do shishini bela ani bedalu ngachi gi hema bewachindi SDF mapale tax kini me bola dato bedalu SDF 1200 ke bedalu di mapale khonda beru nana madochi di feel back bola ani jumni jabdo di ngachi nangola jungira ga beru ngachi jabcho figola ani bedalu jungda dele sani jung dele misi chik tin gi thole labe da wachin kanya bemasum di me shishuni bela pe bewachin chi dato na ngachi na gorera la ten ani la ngachi ge kandip thinjil di bewachin de 톰디기 잠지 잡죠 배워진 빛이 아니 좀 미테니 온라 아니나 디 배워진 톰데리 된 가라 라 톰디기 배 델레 도로
lekhumkha gi gopindusi khora khechu himidusu kara nana chikabe chu tele jungira beru mangil barshoto be na te pangachi gi myo ngadarimbo chi gi be susamle beru atara kalob jam nami digi darigi dubdedi bachi lejum themala hani zumbere ngachi thomra lejum jogo bachi kara chi tungi thole labe da bachi piche di thena thon digi mappal garalu fen thobrab thob chishuni bin las karche las na chibin chi ani shuta gila ta zoji da jinga shudo zumbi nga ji timsung khatule ta chagin bongshu na me ji timsum mala ani bodolo ta hanzumgi taregi ne tang da thidi boda ta nga ji misi khatule ta timsung lo japjoda disu ta charo begob disu je khadebisi mongala las kadiche sa shune bela ta nga cheregi gakhap na lo te lamlu se hanzum sap ji gochu beodalo te nga ji timsung cham ji gi chomde cham ji gi te phimi na chu cham ji gi te besubi gi la me se shune beila tenga chera dubi mi sinimi phikagi mi sinimi kairagi to chunse bana te japchor na da na shimbara yu te nalefa bedi bere tenga chilu japchu gobdi ngedin in se shune beila ta japchor gobi gi kha diswe lasho yu tenga mimangi ta lejumbe khenigi den lo relation du be se di chi showa chin la ta ngachi gi nalefa jodalu tambara ngachi gi te ta kachu yup mo se wa chin di te ngachera jugo nalefa pha gora nalefa pha juju chu thun o be gi kaplu traffic congestion unigi te nyangkha bomb dula te ani mithuni gi tele ngachi timsung gi hole te lena lashara samdi yu misi disu gi bedi bere te ta ngachira CPMS se lapme CPMS disu te ra pha maju gi hemara tiktibe chapbe be chumbe be wachindi te ngachi gore na gugu mebala tachi na dem shudu zombe ngachi CPMS na QR code disu generate benu CPMS te hemada phebda loktab gi ngachi gi yadra tandaila dan be odalu mi disu gudu ma go ba hema te karcha sumchu gowa jindi tatu karcha chutham gi nakoro ane bebe te ngachi gi shipje be tansubi gi lamlu disu yuse shune be la te zumbe ta tar khechi sumlu te ta ngachi gi na kanduba disu te theni da juni gi sago di te ngoma bera goje tende be te tat nalefa mi disu ngoma bera te tat inse khechi sumle tani ime ani gi kablu ta misisu gi te ngachara jayogup ji di te ta china border management system gi ngachi gi link chi te share be di gi be te ani nalu nabu gi tiktibe nandi gi be chunda browchi bawa chin te ngachi lu kane kangel meno wala te chi ani chi kha chishu chi ani yuse shune be la te chi di ta chi na da thumbida te ta ngachara chimina chu gi te nucho dochin gi te shudu zumbera I ta ngachi gi kachi mo sawa chin di ta ani pedestrian terminals Indian ngachi English gi kena le bewachin Dzongkha na le bewachin mi lamjo be kanto be yumi des chamchi me wala ta chache gi rik ba kongu bi ani re yu bewachin the tab go bi rik des bewachi ngachi gi ma MDP se yu te malera cha di gi be chwengo ngachi gi the tab ni gi te chadam gi isa di soe kaira ma chu di ngachi timsung gi hole la be go mi di soe kaira yu te des malera chwengo se shune be la the tab mo go bi gi rik des bewachin ta jinga shudu zumbe thoki dira hemale zeda wachin te ngachi gi nalefa phada su juni gi te kangel kane mi la chi di ta ngachi timsung sewe gale ngachi gi lada gyengku chi di sago katera be di bere anzum tewa chi shabdalu ninsung chini di memanglu namsame khache wala ta ani zumi gi sago nalu mi lasha zum be kablu tab madu theni gi di chwe te ngachi chokhang tewa le kalup na di gi be ngachera na te finsiling lu te chau sumba gi gobda gopin tele ngachi da chigdom gora gi te chau gi gobda gopin maglo di so ka era lu matutu be lab di gi be te ngachi gi ta analu te control room se CC camera chu di gi be ta anu zum sago nalu camera ngap chu de chi dula te data mi gi mi di chwe ninuk me ba be thebera chuk di gi be yela te kyu chungku chi thend di be re ngachi gi di tholera memang lo ngachi gi pha donglen be chu te dile ngachi gi ta mic ki system na lebe memang lo goda session na godi kachira goda twin yodi be re te chwe mi relation dulu be ma go ba ya system na le thembuchi be gal blo te ani terminal dinalu mi khaira gi kosu be gi ani gi te system diso use shune be la ta chi di mimangi ime why ane be gale na me sami traffic and uni me so dalu taru traffic gi nalu ta chinga shune jesunu kachi mo so wajin dega ngachi gi CPMS chami mi jira be do wala ta tu be wachin ngachi gi mi ge chuk di gi bela onla kachim se wajin ta chachi ane ta be kablu name gi kablu zoom be num khur da mi juden thabin so yasin kyune me wala so ngachi gi ta
아니기 되는로라 트래픽 잡디기베 데다 가야라 트래픽 취소이 데 나바라 고츠니 베레 수추추라 야소스 쇼네 그래서 할람 당아지 디세 차이라 조단 보다 룽수 도실로 지 아니 슈다길라다 더 나침신 카틀레다 제미 카라타 디치스이스데 다 나기 치미난기기 베보다 카라타 나기 이사기 카틀레베 다즘 디스데 제나고 아니보다 디스지에 당아지 나 펜슬링 다들이 가지 산삼기 통과 유미미스그레디 할람지 람루두스 레지메라 켄도 안숨베라데 람루 가지 피기 하블레 더 베루데 들인데 가지 종화 상하기 두수게데 세리르비 켄곱데 가셰벌 안수 아니보다 안수기 들레데 탑람지 가데베딘디 베다 콘 고다기레림지 가데베트 나도 가세라 라스카리첼 다 나기 손도 좀 나체 카톨레 베드르다 고다데 가데 마마트니기 나체기 더 미크바라 디 인스티튜션이비 디날루 나치나 프로젝트 나루 BMS 다치 나 주미디라 더 프로젝트 나 나치나 룽초기 메베 고딘 메베 다 나치 레콩기 카톨레라 더 레콩나 나치기 더 BMS 기 프로젝트 베베라 렌도발라 디나 나치 컨설턴트 베 아니 카다 파치 더 콩기 쪼림 나루라 아니 고다티 테니다 안데 수게라 아니 나루이라 더 고다티 다투 체베오친 다투 나치 프리 레지스트레이션 더 프리 레지스트레이션 테게 바치 다 나치기 더 당절에 노티피케이션 다 안데 수 난디 PD 빌라 더 노티피케이션 더 프리 레지스트레이션 용델기 가장에 나치기 PD 빌라 더 디더 더베 더 나와나스 나치 지르탕기 더 타실파다 안데 수 베오치 더 tashali TCB khatule gadebe goda tipinina ani gera lamlu ani lerim disu samdi yesi shoni be dida dobe ngachi lekhun khatule leshaji samdi yesi shoni be las nam son karshila ta ngare khatul dio mijula ta na thombe khatule tangi dio na masip ngachira chitang pinsilingi thomdegi misiberude tingaji pinsiling lu jumitsugi te jimitsugi khengop ngachira dubi misiberude chile ansu ni dio na masip sunure yubajinla lasla ngare khatule be chinde te misir gi ligi dewang de ranglu yebala rangi sungchop de rangira dajin tagup de du ani bodalu indo gube inje khishi sumlu gore de chebi gale achi dumisir thasa sara pha jonina yanchin tatok bejim nale ngachi chi ge khabge den ngachi nedabge ngachi misir sulu koka phejim nale na nana chunina ani dusu de susam leshime jigob de khashe she shunimela ani bodalu doto ngachigi doto gore kede ani gochi dida bezdi besachiru chala nami dusu kara yamyom namise me bol ani bodo gijabgi thole ngachigi game disulu gokap dambam phijim nale shule ngachigi gokap de lenda wachinde di namise leju honi me ani zumere misegi ha gosuwajin ngachi gara nalabim disu tab deto tobe ngachigi gara khulu de chige khabgi de ngachigi na himi edabge ngachigi chimchang disulu te gokap phidawji ani namse leju honi zume thome dere ngachi khatule bedibese rangi ligi na sunchop de kade bohonga dimisini mebal ani bodalu achi chi thusam jegob de khache jijunmela nimchi je nangob de khachini mela 무슨 그러실 라스라 나 루주 도신 카틀레라 당이 디오나 모습 맞으면 미시 캥고브로 입도 좋아진다 쪼라 다또 나치기나 산에 핀츠링 나 비어진다 더 페데스트린 터미널 좀 나치나 핀츠링이 잠지라 다 미스기 용기 캥고미디 다 페데스트린 터미널 나 나치나 핀츠링 잠지 다신 줄고다 안디스기 비어진 라이 삼도 종커 겔리푸 삼지 비어진 디즈 미시슈니 디날루 다 이야 다 나치나 핀츠링이 네탕 이샤바진 다 나치 치미낭치기 라 lalin thamni institution bi da jemi gi jugo da ni biochin da dangja ngachi ICP gi management gi nalu biodulu da thimsum gak dege khatule da di ngachi chimi nangchi gi khatule benimi debodol lamlu da jago rimba disdi hema chimi nangchi gi bedu zumbera da choktam da ni goni da ni gara chorchi institution bi da inidi da ngachi gi pha jinjong benigi di da ngachi Royal Bhutan Police Katuli ila timsung gatu na pedestrian terminal chamchi ngachi immigration katuli dido ngachi paru airport da nagi di ngachi halamchi chorchi be da lamludi da ngachi katuli di chora ngachi shaptu di mikpa imbala de shaptu di matutu be finigi da ngachi jurchi da tindila da tashilgi mol jurchi bombe da jundo ani gi nalu da ngachi chimi ngachi gi iksangi chechi shawachi da to ngachi na yesa gi nalu ru nimi gi chepse de chap chap ani be dulu nami same tab dio madu lashe jume bala to na pedestrian terminal gi sagona be hojin de dizume netang mijula da nana gi AC le guzuli na ko shusagi da ani gera leshim be timkin matutu be da shadi yesu shune bila las karshel las jurala na timsung khatlela las karishela ta ngache gyung dugi gabdigi hunle bedi bere te mimanglo ta suldip chi showachin te tachi konglu shudo zumbera ta nabugi thoki zegubi ri
CPMS lo BMS registration lo semi de so te nabu gi zedra machin te tap madu de kane mi se shune bi la inre te thu thagi shi ju bo ngachi da mi se i dilashi ngi yente mi te so be mi sune mi se thu sam je de be berwe te ngachi gi na ta to gutup dalu te ngachi gi ta desu pe ngachi gi matutup bera jondar be de gi be te lamtun ta katele fa juni ina kachile kachi bego ga te disoe ngachi gi na shadi gi be te tab madu ka de mithun se shune be la te ngachi ta gyun rugi ga de gi hole be de berwe mimang gi anim chira zeda ba chin te ngachi lue te labe uda tab te to ngachi legend de sule tab de to te nabu gi shapto berwe te ngachi gi thoksha me bara phusuni me te ta jura te ta gora de tam be kable te ngachi gi la da lerim de so ngachare gi no do zum chaji tam do zum bera te jusubi ge rewa yu te ngachi gi lai te bera bebe mimang gi shapto di te thusha me thoksha me bera phuge se shune bela plus namsong karishel ta dare na sumi khatule dare ngaje nagi ta lamluk sap da dusu kole te ngote disu matu to besuna dinando nile te ngaje misi gi thugan nam gopta misi khatule jabjor nam gobi gi juwa disu pinam dul ka stage kar shes shinde chigalo te dare ngaje na lerim pisi sa go de pinsling gi ta thom gi bule rai da de lerim phigo mi de chora ta ta tuna ngaje gi japka yumi de te ngaje ra pinsling gi te chimi nang gi isaseru de ta na gore mela chora ta ni gore nale ngaje mi thensul besi gi sa go dinalo ta dare sabbe te hemanga jere ge habna mibigi te lamlu sabji shizu bebe da disu ngachi misigi hago kengop namson kha sholi dindi gibe ta ngani chugi ta ngachi misilu kota peni gi delu bete lerim de te tara ngachi dedur gi lerim zum chube be phimiri di ye mado be ngachi gi khatule nesule ta tari shenda jenia ta nana gi jagu gi rimba disu kachi ga disu gi lerim disu ete ngachi gi phisi shunila ta disule dindi gi bete ngachi ra ta penciling lu te chongden thap di beru te lente ngachi ra nang mi zasa zu khik di gi bete nale phate nam gingi disobirate shenda shingi disikala na jem rosh boje te gutom di milini gi delube te dilushi jak digi bete ngachi gi lerim de phui shuni te lerim de zinam dul kaste kar shes shuge Rujanda Lazingi setup bimina netu dulimbi dunlu chise tosu yongde chago www.bbs.bt na setup beyubda kasei dunlu sumni ni du lekor ge thulu tewa zina se shuni Dulu me lazingi setup bimina chida gobe chise kichi shi sa nyimlu gida gomye lokta kebi chuchi beme de poni imle duba chuse gulep churu chuse chada duutun jimina da siluna singe tuka pulina gida gom sater da menka dele zende dapsa sago tsuna lokme shapto meong seime ira dulu me lazingi katule latsu gadi jojo bene imle jatab madiu chungni imelo te yongje zuba shena se shuneda kasei dunlu chuchu goyang chini nga lekorge thulu tewa zina seime Dugyutin Tegi setup bimina yubab dembe rindur batsugi pinsulilu G+3 duchimda ombab jinchim nyamchugi rindurna chambatu na seime rindur ikchasu yondegi thule chida gube chise sumchugi nima chuse chunyigi nangyu tsugobda ikchasu disi nima chuse cheda sumlu pinsuli lungchu yiksanabe kapchini seime kasei dunlu yonde chago www.tender.bt na sina seime Tashi Gutin Tegi setup bimina tubab dade kaje damtu goden thamni imle kaje yumelu Newton Bumchida Tongcha Shipchushe ngada gubja gubchu nebi Samsung Z Fold 3 da Jemi Dulo Newton Tongcha Chudu da Nija nebi Samsung Galaxy F62 rep chini seime kaje damtuna chama tuni dinlo nyuntu tsondren batsugi chise kichi gatsun tsisho tsugobda kaje damtugi dubjedi chida gubi chise kichi gulu Tashi Gutin gi mide dagyu Facebook gi thule nyuntongbe setup bini seime kasi dinlo yonde chago www.tashisal.com na sinida yan dun lekor gi thulu dewa tabna seime Rujanda Lazingi setup bimina Dzongkha 6PM dunlu chise tosu yongde chago www.bbs.bt na setup beyubda kasei dunlu sumni ni du lekor ge thulu dewa zina se shuni Duk ranglo tseri tsokpa gi seda bemina chigil daju gi to seti ngasil gi dasi tendur di jida gubi jise kechi dule timpu kunsil podang dang dangre na bacho na be godin tamni dang tachi tendur di changli me dang bacho na be godin tamni seme dibyo le towa yimi desen tsugi zidi ngil tam tongchang jenga be QR code scan be di jida gubi jise kechi jigi nima chisi chuni gi nangke toke be na seme Zedin remik di toki gi sedang jugi churu chisi sumlu changli me dang bacho na be godin tamni seme kasel gidil lekorni sum ni ge sum shida jidin sum nga shi sum lekorda jidin du ge ni shi ni sum gi tole tewa tapna seme du sergi longtengi goden tole
Ladaki neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne tsa cheshotsu jeni dunlu namdui thole nim chuchigiri neko kini lermyoble. De chenyu juni tude yubachin sato tsichile meble gade jujo tokyo bena se shunida. Kasei dunlu chi dun nga gesum gudugi tholu dewa zena seime. Dujanda Lazingi set up Bemina, Yobab de Rindurba Tsuki, Moshi Tupa Tampeki Rindurna Chamatuna Seshuni. Rinduri Chatsuchida Gubi Chisekichi Dungituba, Chuse Cheda Chuchigin Kitsugobda, Ikchatsu Disiduba, Chuse Chuchilo Kapchini, Kaseidun Yonde Chago, www.bbs.bt Sinina, Yani Iksai Dutsoka, Lekorni, Sumnini, Du Lekorda, Loktin Kajang, Procurement bbs.bt@gmail.com, Itolute Wazena Seshuni. Wande foda Dzongkha be landa nedi ugen gurimbo chei sunle chochu deshe ranshin duwine neder chimba tsamgi jang chupto demba tsamgi nyesong kigoche thongthu tsamgi khurwe jikbadu jewa tsamgi serap digdibda neder deme kebe nejorcho peri pemayugi podana ugen ngada jewa techomme chada chobajeda phuwanam ceder dikinyudup namnyeto chima sando peri kewayin dewa chendu kewa techomme se sundo zumbe Terchen Dujilingbi, Tuje Chempo Nyensung Kunchop, Zokor Shitar Shenami, Lotar Nasiyubi, Landa Mani Bumdedi, Damba, Dugi Chinur Damba, Mewa Yabme Se Sumda, Kokor Hinge, Jabja Shimbuchegi Tsubi, Tenzigi Kebunam, Kuseshape Teneda, Niba Zamlingna Matu Neyamuge Shitablu Migde, Zando Peri Nibinalu, Mani Dundubda, Bazoguru Dundub, Nim Kichi Chigiri, Tsobumda Chedi, Tsunani Imle, Manida Bazoguru Jani, Tuduyu Mitsu, Shechada Shere, the Lessim Chasu Namde, Randa Gibi Tsi Sumam, Chidagubi, Chise Kichi Gelu, Zomnase, De Jingi Jinda, Lundu Tukuda, Sange Tuku, Timpu Pelon Pakan Jinda, Sange Wandu Taksin Chundu Jinda, Tsutum, Baro Jansa Jinda, Sonam Tobye, Yanti Come Down, Dug Magical Jinda, Samte Wandi, Oriental Takshe Jinda, Sirijana Guru, Yanti Zenkar, Ugen Tenden Zotungi Jinda, Karma Getsugi Shua Bewime. Kaseidun dun dun, Shinga, Chiga Sum Chida, Chidun Dunga, Nisum Dugagi Tulu Jawa Zena Seime. Drugi Janda Tukanali Netsul Janda Shugi, Tambara Netsodin. Gaya Kabna Sansam Gora Sulubu, Chinibe Humelu, Sansam Paka Dumitsu Esa Landido. Lunchenik Tsagi Gumina Sansam Sagu Chivi Shuma, Gaya Kabna Homitsu Dam to the Tidi, Mado the RTPCR Gitachi Bemigo Seaman. Europe Chidom Toba Gitari, Sanam da Nazil, Henkalu Eurosaya, Janga Toram Bipin. Karalukuzu Sambu Seshuni da Jikalu Chutse Gagi, Netsu Janda Shuge. The Regis Pimlu Gakapnalu Sansam Gorasulu, Chinibe Humelu, Pencilingi, Sansam Tom Jaganglu, Dumitsu Sa Landidu. The Tare Penciling da Samdrup Jonkalu, Jagargi, the Nyadapki Sansam Tromkale, Gopenda, Tombik Mozap Sudachika, Shanzom Chitsobi Kablu, Jagargi, Mitsugi Shedi Bime. Tari Pinsulin Lu Kandip Tunzi Sagonale, Jagargi Gopenda, Sombe Timisu, Gazum da Chebe, Gehabna Long Yubi. The Losum Malamchi Gehabna Neamgi, Sansam Zigusu Godangop Tinduru, Tige Gehabnigi Panai Tulam di Juamiva, Jinjivera Yubita Sintimime. Tia Kon Jagargi Ngosapsugi, Gehabna Hubishu, Duvi Tumisu da Chica Chedebe, Chigi Chilu pumped up, Lap Tidebe Gasoki Yubi. हमारे जो है इंडियन को जयगांव के खासतौर से ngache jaygaung lu demi darigi dunthana zigo chinibe yomelo salandiradui deya dalefa ngache gi hemazumbera sansam ge adi pinsolin lo jo chunime de zumbe drubi mitsuya jaygaung lu ngondi ngache gi chondel yara tanina pen tho chunime जो नेशनल जो है वो भी हमारे जो है इंडिया में आएंगे आज जैसे हमारा 70 इयर्स हो गया
50 साल से ngadari lo dinjula di yubda jegang lo dedira longo ngapju de chilai te ngajida trupsu gi bana tinlo lejumbera yubda tato tsinse lo cheda sum deji dulu yumi charo cham toto su chemasu inru jida digi chise kechi sumlo zigu phigi shule khonda lok cheni be sem gadi वही भाईचारे से हम लोग रहेंगे Ti zumbe samru Dzongkha loya zapem lo sansam zigo go cheni gi tadi zumjiwe tare go jeten de chungo chi zi yumi tina lo sansam chigai gopenda sombe timi sugi teka tono Doranga mela susipur enke doranga ngache nagi chomba tonta khechil hapchi drubi chonyo melora tengop mache shemitsuya drubi mitsuki pen thodibeyu da nim dakpachi gi jable sansam zugo chiwi shu ngache gi chongdi hemazumbera leshum juwi rewa kyedo में भी इफेक्ट होगी बिजनेस के लिए कोना का वजह से परसेंट पीपल लंबे समय से nagimi gara sansam zigo go phini be yumilu kato kedibera dedi te ngaji buregi chongcha miji beule chong nyongme kara putmitsu yi 100% बुटनीस कस्टमर गिलानी te phunselin lo khon jagar gi thimi solo kandip thenji sago nai gi lamlo sugi kole she chinde ma se isha te ni gi tin lo yongde lalin thapsang sugi kole ya tin chino tele lerim di judu wishi jagar gi thimi su ga soda chebi kole khorai gi khamna lo lok jo yubi janda nesul gi tin lo phunselin le phubo gi ni jube wi Shiyop su gom shui kab yik tsakha madu su le nyogme ki lakhir su le ni di gu nyota da nyam tseka ka chi ime. Nyogme lengomi yik tsa tsugi te le chi di gel yung chimso konfil le zindi imda yik tsa di ki nyogme di yondil na be pini ki lamlu gu tsu di yuble dalepa le zindi le nyogme le ni nalu tsagi langub meb ime. Yondil ki lamlu di tari goji be di yubda lamlu di ki shiyop tsulu khala su tuise ka tabni na pinto chuni me lezen dina te chilo nik tong chob gele shiop ngap chu gi khala nyutam sa ya chi da bum ge de chi matawa yup ime Dalepha gelyong chimzo gongfe lezin nale chimzo nyogme di yonde nale thopchuni me te iksandi gi nyogme di din chuche kechi shina jini me Shio nale lo chandi jomida gomju bemi karagi khore gonju khefenda thi chu thopni gi denle chimzo nyogme lakher di lengop ime ngachi chimnalu jungi de chimnalu duebebe tero content joy kablu laluchi gi khala su tabdi myongme bala laluchi gi mithe disu laligi chuthe disu mataba jak digibe jodi omme tani bodalu te khonagi gomjube joy kablu tisu mataba jobe chimding asilu zile jimbe matib dawchi bewajin tamadu jatamadu lasha thunidu Dato chenche jiop chu Dzongkha tharin sale pha iru nyogme lakhe di lemba thempu gi ikchana ra ongopime hema bewajin lakherdi lenik jonle corona mi ngobera na ngachi sana ongoba di nadengile ro ta jungi dechimnalu ro te madhumi desole de nam samta madu theme damji ngachi gi chim jima subsagi nipchulu khona ongobdalu tamadu bomji theme se da daregi di bewajin ta khona gatira judi berura 다니 뇽메 라케르디 가딤치베디 잡도디 랭곱 다우치 베와진 땡아치기 용들기 톨레베 렌디기 베 잡도데도 또베 데베 가치기 잡도 피수비기 데레와디 아니 유세슈니라 Gelyong chimzo gongfe lezen lu gyakam nangkele pha chim khanchen tonta nil hapchi yopime janda ne sulgi den lu kalzang choten gi nyenju phiu in Gya khabna lu timgel gi labe min na jöngi changkhate yarsing jometa te nedin di kani gi tenle de wanjin chugi tablam chu tendo yup ime de pham chugi alu chulu labjap chinile go chu de lobda chugi khatole lobthu nyen songi tablam chu tendira yup ime gerjung drugi gagde da tibdalu timgel gi labe me da nyoze chumin na jöngi changkhate pa kapchile yarsing joi seime lobdai dakchong chugi kyumina lobthu su nyensung da tembe jani gi tenlu phamda lobigi bana shezom chu chodo yob ma che mide da ju chunalu ya desen chu zo de nyamdel bedo se sheji de zombe ya ji putingrim lobda koma da tibda hema be wachin lobthu chu nge sona tambe kap de zomgi langin be mi lobthu rim nim thenyu yu seime iru tu chile phamda lobigi hongle kenku bani gi tenlu lobda da pham chugi bana kenja ji zo de yoble 다도 춘추 팀겔기 라베미 롭투 피도지야 마튼시 시지
Tharo Jemilo Bantoni bullying te dizumbe te cyber bullying se dissuade te anebe tendo se ngachigi te ko he goi te anebe ommela te answe ngachigi na lobda gi khatule khonlu te matutu bera te webchi te le goachi shekdigi be labbe bebe be odolu dissuade te anebe na lobda lu di te to sinze thembi te debe bedo sewigi ngachebesa ninjudi ma hesishunila Dizumbe pamchachab beru khonrai aluchu meb mithega nudi labja suya chindera yo besheji. Alusugi chanda nyoze thon chimgen gila be thapjing be dalu sagedi de ngachigera alugi phamchi bendigi te namsami sagelame se shudola de cha thon drugs thon anjum gala pesha le shwe tamsibe ngachere alusa ro aluzumela mithega no labjadi chimchin sara in la de kadwe labru ne mitwela alusi ma pari mo la pom lamda de Nyuze da tiwi timgel gi labbe misu yasing jomida tun midena luya tsage chiwi nedin chibe tundudu. Ranam numu bazala matsri lari the menkanala majo beuda najin disuge dum medaga banchi son medaga sno dinami semi 사겔라메 스쇼돌라 뉴제 마사미 수게르디 대숨메벨 대콩 뉴제사 안숨베미 디수게 대 니마세미 추르세미 대 공기니마 리저베 조게세죠 델린 회수 사고나 회실레 대 라루치기 탐체 안숨베 베메 테미 테니돌라 나진 라루치기 라메나 알루츠기 팀게기 라베 미디야 소와 종니기 된루 라요 마토메다 온법기 지 미니디기 베오메세시지 라이지 메비갈레 심컬루 찾아봐 딜레 라인 모두 탑진 뉴제 디수 라린 탑디기베 딘나신 디수기 라인 조수 유르 모마치 딜틴데메나 세슈 노메 팜기 디십 지마츠 얀 레베기 록전에 헤베가 레베기 리주메 테 에와 치마츠 다네 보들루 테 알루기 테 럼디 제디기베 테 레나 마조 디수나루 테 차마토 임베 주비기 나신 디수 테 마체와 아르킨로 델레테 탑징로 촉좀로 아니즈미기 딱 마디오디 데 줌줌 살아두 세슈닐라 인루 초지레 따와진 나진 라루치기 미세 총니기 된레 라수 쩐슈케디 베메야 통수비메 normal duty de do time 9 time 5 cents imbala deboda time 5 de ngachi overtime bedwala today time 8 cents today time 10 cents bedola ngachi de hemadingani geslo tourism na la bibidila the tourism close bendigi datonga happy home service na finally da anjum bibidi dola se geljun dugi gagde isatewagi kumena timgegi labemida nyuzeda tiwi labemesu talapa lonna sulum matawa timda tidira ngölen beonse imme bazaina tanemendu mi Dzongkha tanemendu mi zomsaina tanemendu darigi nashendu lu chocho dung chocho se chocho lu chocho anebe 다 디좀 톰 도치버친 디테일 진중베 바 도다 몰루수 십주잡 팀간에 깨니 코라 팀 포미디 팀 깨라게니 개합날루 두치치다 듬바춘제 나진 추기 팀게기 라베미다 뉴제다 티위 느든 직동 든젤 합지 뉴주베노 잔다네 수기들로 कर्मवांदि기 뉴주디시 두지기 둘렌베위 개합나 네지 코비드-19 레템베 탑마데우츠 세넬루 라카탄도 예비 이레 렌체 익사기 카츠업 추루 컴치카 개합나로 멘캅기 찹세디 토수치베 유비카 네북디기 슈베 미나도 예블레 네얌디 쉐비 딱센치 이세 세타베노 두게캅기 자펜기 첼레 산삼수 로고 치위슈마 게캅나 오미투기 네지 코비드-19 기 딱체 베마고바 지수니 에메 in rukelo chuni in chebe mitsu ga kapna jiwi kap nebub gi namba sap chu tatok beni gi ten la zigo chuna lu hebda tamkha da thi di rtpca gi takche beguni eme telenchen yi sana le ne chi certain chi tami da thibda ga kapna neji covid-19 di chejin bechu di yeble kakcha gi lamru chu yancha tani di nyensung yebe eme chi lemi ki komi da nimchi gi ten le chi lemi ki komi chu gi kore lemi chu menkap chambe chap hyup di nyeden zoguni eme dene chi sarten da tip da menkap machami chu gi tiru tebi shuma sowel henkana le chap chuni eme neji covid-19 gi menkap gachira in ru kapting ni chami di menkap chambe chap hyubi tansu in ru Johnson & Johnson gi menkap bewachin kapting chilege machabru menkap chambe chap hyubi tansu chini eme
te neji yebe temitu nimnga giri su diguni ero sujagi neyun sambishuma takche be migoni eme. Doro jungi sansam di junjal tamitulu nyensung dichegi shabdu diya mebbezoni eme. Te charimgi neta temida hemale zuka neji yumitsugi karedi lalin tabgubi jabnin beu eme. Jandani chigi tenlo tring zamgi nishu bewi. Europe chidom tsoba ki tari sanamda natsi lenkalu Euro saya chenga choram bepchino. Mangildi gyakab nalu yunten ki sanam satung yada tani ki lerim nalu lalin tabni me. Legilde Europe chidom tsoba ki Euro saya sumchu so chi pshinibe kelen bemida tidi imda legildi ki namshi churwada shungchong lekden tele turi konfil ki lerim tsunalu lalin tabni me. sabtungi tingindi zotin madau gi tolabe sosunigi churup yabatani chila niba sodalu tengachira tani ranjingi tingindi su pise nyamma chubabe pise lekchigi tolabe competence nigi tablam chila te sumba sodalu tengachira ta tangba tingin tennigi tenshu yadatani chi niba the pise lecture shinala ngachira yundengi tolu beshinala sonjur lejimbe nankena ngachira gi sukham chetingi dolu gyakab nankena chitsuni dolu nankena temple benigi tablam Pemagatsal ngangnam chomkalu mimangda lezen tele gergi yiksa kechi lapchi yuble chomdina mixelgi yiksana chomiki chankadi yarseng jodo yub ime iru chomdina lu toten tewada thunkensu meb ime debeule pakap chikha chomi Dzongkha chogdogi chomdina lu karuki gi toten khasu gopchi chunibe tha chedi yub ime Dzongkha tsokdugi chilo nyudong chudulo Dzongkha tina drayangda shimitoten khansu gopchi machubigi tuchite mide daregi tuchigi tumdachi yancha tamime. Diya tsokdugi nganglamda tenchi chomkalu karaoke gi toten khansu tutolera gopchi chobbeime. Inru drayang gopchi nigi tekalu kakcha bedira yubime. Te nganglam Dzongkha dakchongda tipda toten tewazu semgi tsage mapop beninalu ka cheshuchi insi sheji. 다니 또 땡쭈니기디 도와티미 레샤티 시주니 촉다 마지메게마 다 사고기 로케이션 클리어런스 대안이디 둥카 롬데 종각 세치디 다nga chigi azum location clearance entertainment goyi gobe the location clearance di ta suniki nawanchi chokhangi data ani jena nganglam tungpagi phimi teacher tilu sane jungi kotipsugi chapchur phinu 미세 제시 디나로 가르기 좀더 주변진다 디나로 미세디 소야레 오메 같이 나오는 디다 케빈 bombe라 중기 메시지도라 나 토강기 다 지미 제시기 가르기 디잡주 제디기 디나로 데나들이 나오는 가르기 디 투탁지 때때 나오는기 데로와 데 bombe네 예시지도라 피니베 예남담남기 보함이 데남다도 세나세 슈밀라 같이 bombe네 예시주밀라 Dzongkha tsokduna sundu geshingebe nambishuma nganglam chomkha dumi sulu karaoke gi toten khansu gopchi chunibe twetha chedi yoble nganglamda denchilu dumi chu semgadidu dibeole tare dinchim chabe ga yumi chugi uthodi karaoke gi toten khansu ni gi tenlu lalen thamni gi lako yubime dato sesin na mana ye mi sila nganglamla te nganglamlo te mongol jomida tashkan jomi sim katir jomi sibna shunyob disu yadama total payment disu te nanganglam na diro to gilerim chi wachim to lerim chi dusi te na hotel na di osunila karaoke dinga hema sachi beila diga dida license matawa te jago ting te nganglam na to gilerim anzumbe entertainment jin gacham ni mebila to sinsidila te karaoke zumchi na machinda midusu udu thache bidebda 저 댄스 좀 집에라 샵ten 고급 좀 집에라 나이 보지 리심지 오님이랑 같이 다레 nganglam chomkhalu milop tongta chutham hlapchi midate di karaoke gi toten khansuletin ombob lejumbe sosubirewadu te chomtin na karaoke gi toten khansuni gi tande yumi tare mingum ngayubime konchachab gi toten khansuni gi tenlu Dzongkha dakchongna le nawa lengobe kha chimsa chugi khatuleya mide nyokme sulengo nime Digi shule kong chachab ki tisho sukandi druk dadin judel da daju wanzin lu piwi shuma shuyi di chaji bedibe nawa topni ime. Janda nesu gyuten lu pema gatsil le tinle doji gi nye judi ishtu jigi dulen bewi.
Jemgan lu du mitsugi du gonor konfel lezingi tsonkanale shabto tsu tentebe metobe se nyongshu kyodo yubime. Mitsugi lamina tsonkadi dutu maashu chira godamdira jabme seime. Tsonkadi nahi chida gebina gupchidi yubda diye te shingla be mitsugi gonor ki tunke tsu tsonde tabnida lobdada sanina du mitsulu tabnigi tunlu ime. Mila luchi la mena tsese tumka yubi tsonka di tise ma shu chira godam de rasha yuble tsonka go chi chube khungchi mendo seime de du janda lezen ge ya hemai tentana sago de na juwe kap tsonka di godam sha di yub between de che ka tsomba amsu de gi la mena mo lo tap ma diu chu theni di gi tsonka di do tak pa chi gi ring godam sha gup thi se shi chi de Dzongkha gi go pen thu gi nedin di gi the kha du janda lezen lo kha malap se lap di yeble sani gi mi thu gi kania la ma to pi tempulu yebe du go nor go fel lezen yi sangi ke mena amsu di lo Dzongkha di yo ki ni gi tuen le lo chi gi kha bap te se imda ni indi hemai daw na zo so pe me de yi sandi gi amsu di lo ni indi cherso ma be se imda de ya amsu di gi yi sandi lo thunke so zo mi le thobi ngel tam bum ni ma te se chi chi bilgi di thika hipta di da collection bedo ani be lockdown gi time na khungi chala na ki dinale school disugi de school go ma chu dele na nale de khungi ba mi tu bela tinga ina entertain be la hotels disuna le ba dele yama lashachira entertain be dele ani bills disu ya ati ma thopla time na ani bendi ki actually C plus anale dele ek rate nam samay low yasila market na daru yi sandi gi kimina shemgang gi Dzongkha di chida tubina le go dam ja bishuma Dzongkha di na gi lobda kha chuna go nor gi think so ya temple letam ne go su chi seime de yi sandi gi do chi gi nang khye Dzongkha di na gi lobda chu suna lo shaki ji dinja ngap chul hap chi da gondo shok dom sumchu di chitam no janda ni sig ten lo shemgang le pe masam tup gi ni city ki le jem gi ni jubyo i Tare US lo neji COVID-19 le tende shiken jo megi chankha de hier seng jo dira yuru season Joe Biden gi be wachin gya khap dina neyam di shi di yu pe me ne den de za dogi se season gi se da be di yup da de zamling soi choba gi dunta chi gi hema neyam di shi ni gi takchen tendo se labi shulu ime Nedi Suda Tibda America lu neji COVID letin nim atara chinyom lu mi jibjal habre shikin chundu yobe eme. Te season Joe Biden gi kumina US gi khatule neji di kani gi ten lu la tu bedira US eme. Gopin sugi lamina tari yubi neji COVID-19 gi mimang sowi lobur gi si judi yancha tani gi chaji me se eme. The US ki gopin gi chilo nitong kechi chida tambina le lalin thamni gutu mi sowi lobur gi si judi tuchi chida gebina tuin yarsing bedidu. Neji deleten tatu chense US lu misraya chi lhapchi lu shikin chunu. The US ki milop yondum le jacha tukchuri nga de chilu menkap chambe chabdi yob eme. Dari US lu sowi la bemida magde tele gya khap dina omi chu inchi menchi menkap chabgubi lamlu di lalin thabdira yob ime. De neyam di themile chu zamling na misayap cheda dun hapchilu shiken chundi yesale toshora US lu da digi olera jagada Brazil lu chundi yob ime. Jandani chigi tenlo tsring zamgi nishubewi. Nesul tsodun di sulok dira sachi shuge Gya kamna sansam gora su loko chinibe humilo sansam paka dume chue sa landidu. Lunchen iksagi gyumina sansam gopchi vishuma gya kamna home chu damtu da tidi mato RT-PCR ki sakchi bemi go seme. Europe chidom chokba ki tari sanamda natsil henkalu Euro saya chianga choran bepshin. Tanam zangin gi kole showachin talepanim somgiring kya kap kisane khachu nalu samutum dare pudi chap samsim re chap ni zum chidu seme delel hochogi sane chunalu lunchu phuni zum chepe nyunta benu tho thudi nawada natse nimni gi za ka zangin de showachin nawaranda dembinir tu sa phublu za ka thojo samle thasong suini dap chagu chapni kone sap kyuni da nin chapni tenri chini hiksa chi twelin beni duine poni da
Tsongla sab guzuni de su lejumdu. Inre kanza rabni beni da chimla guzuni chim sabi na zuini da chimto kamni shimbila beni da satarisa dudul beni su mitube. Kandri julamdi dukole nup chada ya chale cha katulu pobime. Na se randa dumbi nirdin za pasalu za katiju ngimbika nina da chanso yunkoy poble dugingi la sucham chimatu kone sab kyuni da Itsachi trillion beni rigni silhabni sonla sab guzuni düğünü poni da çimsabe na zuni levi tündü beni komishaf saçani nyen chamni da nyengi gatin tenditsini sumutube kandri julamdi dukho da yacha nicharale chansha khatulu pobimbe se shuni drugi janda tukanale netsuda namzangin za ka thujudu chude chibe shu chai lenkada lekhung lezinda kete khali hubi mima serada tishenlerim disu thothudipiu disu sina se shuni kariche Rujanda Lazingi setup bimina netsu dulimbi dunlu chise tosu yongde chago www.bbs.bt setup beyubda khase dunlu sumni ni du lekor ge thulu dewa zena se shuni Dulu me Lazingi setup bimina chida gobe chise kichi shi za nyimlu geda gomye lokta kebi chuchi beme de poni imle duba chuse gulep churu chuse cheda duutsun jimena da siluna singe tuka pulina geda gom sater da menka dele zende dapsa sago tsuna lokme shapto meong seime ira dulu me Lazingi katule latso gadi jojo bene imle jatab madiu chungni imelo te yongje zuba shena se shune da khase dunlu chutu goyang chini nga lekorge thulu dewa zena seime Dugyutin Tegi setup bimina yubab dembe rindur batsuge pinsolilo G+3 duchimda ombab jinchim nyamchuge rindurna chambatu na seime rinduru ichasu yondege thole chida gube chise sumchuge nima chuse chunyege nangyo tsugobda ichasu dise nima chuse cheda sumlu pinsoli lungcho yiksana be kapcheni seime khase dunlu yonde chago www.tender.bt sina seime Tashi Gutin Tegi setup bimina tubab dade kaje damtu goden thamni imle kaje yu melo Newton bumchi da tongcha shipchu she nga da gubja gubchu nebi Samsung Z Fold 3 da jemi dulo Newton tongcha chudu da nija nebi Samsung Galaxy F62 rep chini seime kaje damtu na chama tuni dunlo nyuntu tsondren batsugi chise kichi gatsun tsisho tsugob da kaje damtu gi dubjedi chida gube chise kichi gulo Tashi Gutin ge mide dagyu Facebook ge thole nyuntong be setup bini seime kasi dunlo yonde chago www.tashisal.com na sini da yan dun lekor ge tholu dewa thabna seime Rujanda Lazingi setup bimina Dzongkha 6PM dunlu chise tosu yonde chago www.bbs.bt setup beyubda khase dunlu sumni ni du lekor ge tholu dewa zena se shuni Duk ranglo tseri tsokpagi seda bemina chigil dajugi to seti ngasilgi dasi tendurdi jida gubi jise kechi dule timbu kunsil podangda dangre na bacho nabe godin tamni da tachi tendurdi changli metang bacho nabe godin tamni seme dibyole towa yimi desen tsugi zidi ngil cham tongchang jenga be QR code scan bedi jida gubi jise kechi jigi nima chise chunigi nanke toke bena seme Zedin remikdi tokigi sedon jugi churu chuse sumlu changli metang bacho nabe godin tamni seme kasel gidil lekorni sumni ge sum shida jidin sumnga nga shi sum lekorda jidin duge ni shi ni sumgi tole dewa tapna seme du sergi longtengi goten tole ladagi neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne cha cheshotsu jeni dunlu namdui tole nim chuchegeri neko kini lermyoble
de chenyu juni tude yubachin satu tsichile meble gade juju tokyo bena se shunida kaseidul chi dun nga gesum gudugi tonu dewa zena seime Dujanda Lazingi set up Bemina, Yobab de Rindurbatsuki, Moshi Tupa Tampeki Rindurna Chamatuna Seshuni. Rinduri Chatsuchida Gubi Chisekichi Dungituba, Chuse Cheda Chuchigin Kitsugobda, Ikchatsu Disiduba, Chuse Chuchilo Kapchini, Kaseidun Yonde Chago, www.bbs.btnasinina, Yani Iksai Dutsoka, Lekorni, Sumnini, to Lekorda, Lokchin Kajang, procurement bbs.bt@gmail.com, Tolute Wazena Seshuni. Wandi Poda Dzongkha Biyu Landa Nedi Ugen Gurimbo Che Sunle Chuchu Deshe Ranshin Duwine Nedir Chimba Tsamgi Jang Chuptop Demba Tsamgi Nyesung Kibgoche Tontu Tsamgi Kurwe Jikbadu Jewa Tsamgi Tserab Digdibda Nedir Dume Kibi Nejartsung Peri Pema Yugi Podana Ugen Ngada Jewa Tetsumme Chada Choba Jeda Piwanam Tsedir Dikinyudub Namnyeto Chima Sando Peri Kewayin Dewa Chendu Kewa Tetsumme Se Sundo Sumbe Terchen Dujilingbi, Tuje Chembu Nyensung Kunchop, Zokur Shitter Shenami, Lotar Nasayubi, Landa Mani Bumdedi, Damba, Dugi Chinur Damba, Mewa Yabme Se Sumda, Kukor Hinge, Jabja Rimbuchegi Tsubi, Tenzigi Kebunam, Puseshape Teneda, Niba Zamlingna Matu Neyamuge Shitablu Migdi, Zando Peri Nibinalu, Mani Dundubda, Bazoguru Dundub, Nim Kichi Chigiri, Tsobumda Chedi, Tsunani Imle, Manida Bazoguru Jani, Tuduyu Mitsu, Shechada Shere, the lesson Chasu Namde, Randa Gibi Tsi Sumam, Chidagubi, Chise Kichi Gelu, Zomnase, De Chingi Chinda, Lungtu Tukuda, Sange Tuku, Timpu Pelon Pakan Jinda, Sange Wandi Taksin Chunru Jinda, Tsutum, Paru Jansa Jinda, Sonam Tobye, Yanti Kamdan, Dug Magical Jinda, Samte Wandi, Oriental Takshe Jinda, Sirijana Guru, Yanti Zenkar, Ugen Tenden Zotungi Jinda, Karma Getsugi Shua Bewime. Kaseidun Dun Shinga Chiga Sum Chida Chidun Dunga Ni Sum Du Gagi Tulu Jawa Zena Seime. 장통기 레림즈미 가르고 잠보 수슈니라 다리기 레림디 핀슬링 산삼 고라 칼레베 피니 다 레림디에 데비 론니 데치게린로 네얌 세진기 딕시드술레 스치라 라렌 탑고 팅이 수슈니라 다 데베 라렌 탑미수기 자칼레 찌디 산삼 고라수 고담 미딩이 수슈니 때 다레 산삼 고라디수 록티 고치니 임미다 제디기베 핀슬링 산삼 고라디 좀 치버와친 हेमादा चेप्ता जाके बॉम्बे बेदे की बेदू से सुनीला ता जाके बॉम्बे बेवी की खालू ते दरे थुंकेंदा जब्तो दिसुए दुथुंगी जब्तो दिसु फिनीम बे से सुनी ते दिदा जेदी की बे ते नाना ओमदलु ओंथंगा दे बेइना चिखा जोदलु जोथंगा दे बेइना ते चिरतांगा ची डुमीम बे दिगी नाले लोंचोता शेलदा गेलची ताशेब दिसुगी जोथंगदा ओंथंग दिसु गदे बे बिना सुए का लमलु दे दिक्षि दिसु ते सापे शिसुक बेवा मासे ते दिसु लालेन थमनी गोचुनी 임베 수슈니라 아니 보달루 दिसुगारा ngचे 미망기 캔니기 된루 때 고다기 레림 치피니 디기 된루 데와유비 익사 카기 고벤 소데지가 딜렌 베디기베 퓨게 수슈니라 다레나 핀슬링로 주고다 통고 사업점비기 레길디 때 진총 탐비디 임바친 치면 난결 레콩기베 진총 탑임베 수슈니라 때 조튼기 라다 레길디 가기베 고진 탑노서 왔진 핀슬링 톰디기베 고는 탐디기베도 안에보다 대통아다 지카나 핀슬링기 꿰첩 중첸 톰디기 꿰첩 중첸 때 롱텐 점수 있으시니라 때 나기 카톨레 레길기 카슬니 슈치 주 두디기베 송소 버진 tenga chera na fintiling zoom na lo te niam ko bi themi ki namdi na le te legil masu chera bi se shunela legil lasha ki na le tenga chera te kangdum sikul te thin sakhung di te legil nam se bom chi se shunela die nga chi kachibe in se shuga chin tenga chi himalaya
tenale jedu tinlamdi namsami lejim yebta tembe ngachira dubimi chikajo te chikagi mi nana o bedolu dinalu ngachira ta inkena bewachi records ime dinalu detalera minduse ta dub bewachi namjoi na te dogale chiru tense bedolu kadim chika tenjoiga te pa di chora thebe ngachira chimi berura te chikale mi nana su te kadim chi gomina di thoji chalera meble te di jani te namsami khache no di te jungi legil bom dilo tamna te kingudi ngache thomdelo te na se shunela te ngache thomdelo te nam shindube te digi zoke tele ngachira tisenji te zobe shimle te ngada chikhabe be ngachira shi se shunela te na lo ta architect tele te planner ten zorikpa di zumete zorikpa na le ngachira civil engineer ta electrical engineer se ngachi shigi bebe te be gochu se shunela ta ngachi hema ti temda di te dinalo saya bewa chin chikje kepchu ja sum temchi ti debe tendi te dato legal dubdalu di te saya kepchu temchi chikje kepchu temchi ne o se shunela te dinalo zotine zoke di sanga che kara be bedolu te zoke bedolu ra te di ati shenda moto be begobe dinale thanking dise kara sango be bedolu te zotin bedolu te dindi ngachira tongchi ki nakodala te ninum me bala be be bi se shunela te zotin di be sashi me shima te digi te ngachira khabab dis lute go be te khabab de ngachili chi lu memba khabab shi hemara damkha chap te kholu be ngachi te se shunela de japchur di ngachira na se hanga gi tashu tungshen gi be na di gi be te khabab shi lu te ngachira te se shunela ta ngachira gi legil nale de halamchi gara te dupsai se shunela achire te di chakchok sungkuri chapu di te namsame mi go se nimchi da nigi nang kon ra ngachi gi chap so se te ma pachir tang di te nga thinkin gi berura thai te nana chala di su go bru beru gara te halam dupsai se shunela project ki ngachi gi da legal gi khatule di hema gutura di dau drugi nang kon go chago be ila te irura ngachira te covid niyam di themi gi namdi nale funtiling lo te ngachira te lockdown se te anibe themi kaplo te la di la chi tho phochi se shunela te ngachi dau du gi na kona te du maswa be te dau ge gu ya se te de la ngumadi te ngachi dau nga gi na lo du sai se te dinalo achire te thinking chala sap te su chugu bin se kara legal gi na kona be dolo ani chala te su ben te ngachi chi ge khable baune digi ani de su mahewa be te yung chitang te dau ge tem chi kosi se te chimgi de le ti ngachi dau nga da ani dugi na ko dal kara duchi se shunila tang ngachira thomdegi de sande shung se be dolo genguchi thomdele pho imela de dinale ngachi thomdegi genguchi bomsora gachi mo so gachin te ngachi thinking disu zoni imela be wachin na dari ngachira gi nale te chim ali zumbe te kangrup ki te tenzil ki sakhong zomin nalu di te ngachira gi kholu shabto di gachi phigo mo so gachin te numkhor gi jasachi te shabto chi da tele ngachira gi tuchu tel chapsana gi chudisu malamlam be ngachi te gopti te thomdelu gengu pho se shunela dan disu di ngachi hema legul gochu dala di su matup tu bera sunde na bera chudi nalefa bera ngachi gi di chichu gancho ge thole bera te shabto phiung se shunela 다 상삼 치칼레베 주고 디날레 주다 담바라 사고 디네 임바친 각디기 와삽치 되네 임베스 슈닐라 다 각디기 와삽딜로 때 치칼레 오미수기 익차 베레 제 날레파 저고 림바 가치라 베고로 가치라 베고가 때 디기 된로 카설 잡숭니기 된로 나 링펜 싱기 팔라 나다 치카유 이스 슈닐 다 링펜기 카톨레니 치칼레미 가랑 온디기 베베레 공기 카톨레 익차 가치 된 거가 날레 주민들수 공롱아 저기 kongi voter card chita to se juni bila dele kone nium gi lakher chila te anni nale che te ni miwa chindi nga che nana lokchi ka ten ta la vi se juni bi te lo job gele ma che de gi be alu yuwa chin de kongi birth certificate di tengo se juni bila te tara nalera zigo se juni bi tourist beruda te tu Indian beruda, ngacha dubimi beruda, casual workers beruda, day workers beruda, kara nalera zigo se shuni. Ta ngacha dubimi sulu di kongi ngoche lakherchi tado se shuni. Te ru tourist lu bewachin te ru konagi passport chi dele konagi niyum gi lakherchi manimchi
따도 세션이 마 주고날에 온 베베 사고 아니네 팀송기 카톨레 와삽지 되니 임베스슈닐라 다 디날로 팀송기 카톨레 년송기들로 십제가 치러 베니요가 또 코라기 잘라디수 발레 먹오미디수 가랑아치나 엑스미시나 레베 베리파이 베디기 베레 날레라 텐타운스 슈디비 때 잘라 담마도 다 바모슈미 잘라디수리 유베와친 딩아치기 소소베 텐샤디기 십지 병스 슈니비 때 델레 메일 더 피메일 기 DFMG 나 유스 슈니비 तेरु फोगे नाले बाजो आमसुसु नाले बाजो तेरु फिक्स बेसले बे ते गारा बेशुमले देलेगा छि ठाठा या इमिग्रेशन काउंटर नालो के तामी सिसुनि बि 치칼령 오미 잘라데수 나나루 바초브다 마초비 리고 온바몰라 라루치 나나 땅뚝다 나나 땅부터 비기리게 바친 잘라 땅부터 비릭수 나 자베베 미나나 땅니기 람루치여갈 카데 때 잘라 바모토미 잘라가 저기나 십지접이 갑들로 다좀베베 아소친 땡아 저기 록소베 십지정스 주니베일라 때 코라디 나나 땅니 미스 주니베 다 말레 주고날레 주베베 팀숭기 카톨레 익차디스 덴체베사 잘라디스 십제베심나 때 말레 아타온 비존 때 아사고 안다 헵들루 치민 난결레 콩데 치컬루 대와 탑고 베스슈니 다 치민 난결레 콩기 카톨레 날레파기 저림치 가데베라요가 숭니기들루 나 치민 난결레 콩기 롱초 도첸 때 지미틴쟁하다 치커유 있으슈니라 때 나기 카톨레 날레파 가치라 베고가 다투 나 유미드 나 핀슬링기 나루 다 다리기 나루 페데스틴 터미널 시슈라 페데스틴 터미널 데 조랑 아지기 나루 카운티 버디술라 당아지기 두비 미시슈니 델레 파 치길기 게임다 안수진 콩카운티 베베 나레 파 젬바친라 소 나레베 진 데가치나 이미그레이션기 다 치미 난키기 람루디수기 데파 나나이비 다투디 조라 콩 말레베 젬도 와크웨 소 아니기 나루 다 콩 파 터미널 나 마히비기 남키 나루 나 ngesobe shuni di sago datu ngachigi restroom ani waiting area waiting lounge bebe ana yubila 거림 당받더니 뭐 주베베 때 사고 아니나 좀치 버와친 러버기 멘초세 때 소위 카톨레 샵도 피세기 사고 찜베스슈니 다 동아다 치카나 소위기 모습 진레베상 유스슈니 사고 din날레 소와데 데비기 샵도치 까치라 피운가 마치기 마 지고날 지우치라 마파 nga치기 나 지우달로 라키르 니 민캅첩적이 라키르 딩아치기 아니 고라 고세 슈닐라 아니 뭐와치로 RT-PCR 티 체크 정라 아니 된로 RT-PCR 아니 리포트 된 델레 tabje 나나 지쇼라 티 게시 라루루 올로버기 아니 킹인데 주마칭아치 나 nga치기 소웨기 레데디스 나 샤운라 델레 콩기베 nga치기 퍼스트 에이드 딩아치기 피니기 고kop치돌라 디다 트리티기 마옹발로 nga치기 서베일런스 스트렝ಥ닝 베니기델로 아니기 딜로 nga치 고kop지올라 nga치서 다 nga치 다토 센시티브게 감나 nga치기 소웨기 디지털 틴디기 nga치기 다토 센 네암디 남세 레좀베 깍타비 델레 nga치기 레스포니얼 레좀베 야슬라 디다 트리티기 तेरे नाम ना अच्छे ngachi monthly basis बेरो दौरे की ना ngachi दौरे बेरो दौनी की जब ngachi random sampling से यानी कि ngachi मुझे वजनदा नेबुब दी सब थेम वजनदी ngachi दामिज़नी में वाला सो आनी surveillance की वे दाज़नी की गोकपची दोष शुनिला कुतुरे ना लोरे बावचंदी मापा तक्सन ngoमा बेतेंदी ओमबच ngachi जबचे फियों तेले ngachi ना min emergency min दिसो PCM दिसो आंसो ngachi जबचे फियों लखोलो 산삼 치칼레 같이 나나 주달로 카치독도치 사고 아니나 heb다 임베스 주니라 데 담바라 찌르당기 주고디 임바시 날레베 정고벨라 데 따실기 된로 임바시 주고디 파타 임베스 주니 아네보다 따실기 된로 익차 가치로 고비나 따실기 된로 나 heb달로 저고이 림바수가 데베라요가 찌르당 야다마 튼 주베 메수기 된로 주고이 림바치가 데베요가 손니기 된로 나 도친 나 유스 주니 lasla tato nagi sundu zumbela chora ngachi tato na hebdalu ngachi japto leshembe phichunu ge denula ta ngachi ewani be sodi bela ta ewachi di na ngachi chirtangi ngachi dubimi delero chigilgi ro shin gi dindagi denlu na jinbe beoji na chirtangi zisadi nali ta shimi ngachi gi tashilpa ta ngachi lungchogi tashil dele chigilgi ro international tourist ani disu beoji zigode nali nagi khatuli ila 따실기 된로인 바친 사고니나 heb달로 익차 같이 좀었던 거가 나 레쿵기 카톨레 같이라 덴체 베네요 같이라 tato nagi sulu zumbe dachi
ngachi nalu shaptu fisagi ewa ni yes nale tato ngachi na yumidi tashilpa gi shaptu fisagi nalu I ta tashilpa be dolo khani we bila chi de ngachi lungchogi tashilpa tele chi de ngachi international tourist ta anigi nalu ewa yegomidi da chora ngachi nalu choktam phiuda gila ta choktam phiuda da lungchogi tashilpa be hocha ngachi nalu e permit se ta khondi visa mongoni digi permit phidola so anigi e permit be tele sosogi de ngachi visa be e visa 다니 쪼라 콘나 마음비게 해마 콘라기 다 같이 다 레콩 다 치미난치 레콩기 날로 다 콘나 타실법에 온고바진 다 해마라 콩기 다니 이 퍼밋 제미디 랭고라 다니 이 퍼밋 톱 차위기 실로 데 콘나 해바 사니 핀슬링 좀지 해바진 다 같이 실립기 아니 타실 나 hebdolo 다 공기 쪼라 콘라기 파스포트 야나 다또 룽초기 타실법에 진다 쪼라 같이 침상 게 합기 인디언 내셔널스 게 투리스트 메라 다 콘디 같이 나로 다 게함니기 틴람기 비오돌로 다 파스포트 베두베루 야나 voter card 베두베루 투베발라 다 아니디 voter card 다 파스포트 가베루 치텐베 디구로 다 같이 촉탐딜라 이 퍼밋 아나텐고시슈니비 텔레 제미기 릭남기 치길기 타실법에 진다 콘라기 비자 이 비자라 dan e visa de hemale lengo medila so anida de passport da khongi te khabi ochini jen ngotila khirgi mitobla chora passport di gobela ta anidi na ten be da ngachi gi chimigi na shaptu di na phisa isi shuni bila 다 다토니 따실기 샵도 피세기 카믹 디날로 찌 같이 두세 와창치라 띠루기릭 같이라 제솔 베고레 사고 디날레 토베스슈니 때 찌디 따실데 제비기 다된데수 같이라 랭고레 샵도 디날레 퓨니 임베스슈니 ngachi nalu tashilpagi sakhon khamigi dinalula to shapto di ngachi shagomedi da khon da ngachi gi tashilgi jurwa da tindila yintin gongfilgi thi yasim be badmola so ani da tin tumegi da shapto matup tu be ngachi gi nalu phigo be beodolu da chora ngachi na sane phinchling na beojila da pedestrian terminal ge beojin da chi nagi sum be da tashil da dewegi so dadin da and nale phiwi dida dobe da ngachi gi geljung ile wanjin gi khatule aro tiru jesor benida andigi shapto nai didatin begi dan gadimjibe kho tashil padichu nalu ngachi gi choktam hemale malumba na hedi bewachin da ngachi gi da choktam malembe da loktani membala da khonle ngachi gi da na hebdalu shapto thebdi gachi phini yeb mosojin kho na hebdalu da khonra gi SDF di nalera kho tebela da nanu zicho sishunibi 윤튼 공필기 튜트레링에 베사 나임베 대치날레 숭에숭데 윤튼 공필기 튜생임다치 가샵도스에 못톱톱베 피도세 대 사고디나 온디 따와친 캔소베스 슈닐라 날레 파베와친 대타십 겔치타십세우 베네민도 롱첩타십세우 베네민도 니차라게 된로 대 찹사기 튕견소에도 대 나궁에 나슈세기 사고드스에 가독도베도 스슈닐 total thammi garai sago dinale judi be ongo be sunila ta sago dinale judi umdalu te anale pharo chimin nangkyo eksegi lejib dusanale phaduni imbe suni te kongi khatole denche gachi beniyoga te lekhungi khatole yikcha gachi twendigi be nale phagi jogoilamlo chi gadebeyo gachi ta ngachigi ewa ni yesanale dachigi humidi ta tashilpagi desu phale be shaptu phi mola tare datogi nadi ngachigi ta kirtangila to ngachi dubi mi se pa country bimida dele jennam chimigi kurin andisu jennam desu nalibi institutioni da kho na hebdalo chora ngachi gi nalu shaptu phiuda di ngachi dubi gi imbachin khona gi ngotela kher yana chimi da thodi lekhungi khatuli ichana nam gi icha disu di membache ngachi gi chigi lengkha nale passport so ani disu nalu tenbe te ngachi gi nali shaptu nal phiwi then ro ngachi chimsagi habki imbachin de khoragi voter card yana passport dis na tenbe te nalebe shapto phinu institution bi nin renchara da doba nana ji chiru chiga ten jo megi di da icha zero da khondegi dachi shudu zombela ngotila khadi chomi chor ngotila khadi bala da khong ngachi gi chimsagi habki de jaga ibe mola da jaga gi bi oche khon dachi shudu zombe passport yana voter card ani ni di tengola da ngachi gi nalu pedestrian terminal si dachi shudu zumbe council gi tenzil khangi mola so ani gi nadi ngachi gi nalu kho na phinchiling sani phinchiling byo ro na la byo doba nanaji te la be che ishuma te lok thinjuni dubala so ani gi jagolam lu di gari be muso chora kho nana umdala da khora gi ngotila khergi dila da ngotila khe da pha gi mi ngom di jaga gi mi khung beni digi la da jaga gi mi khung dachi shudu
shudu zumbela da khona gi yana passport yana voter card teng obala so ani di team bara te ngachi gi nale pre registration la the pre registration je midi da khon nana maju gi hema da khona gi thoke da ani gi nalo ngachi damado yana rangi ming yang ngoti lakhir gi number yongdel gi thole ko ani chu sha ko bala dan chu bi gane dele ngachi gi ani QR code la the QR code be thensi bile dan QR code omi gale to khon nana ju be the passport the voter card ga beruchi na ten be odolo QR code ya na ten te ngachi gi khatule na immigration gi khatule gachi bi mo se da khona gi na ngoti lakhir gi number chi na app chira da ani gi khona gi mingom gi ngota dele ming de gara afina ten jong mala hemal du din dikir ti anabi wachin na gude mongol ko te shara da na QR code scan be ora mingom di imbega membega te ngachi gi tachi be be la te din thungku chin da ngachi na tansula tele chiru ani na gi la be so ten jo sa di so sun da na tu ngachi na de sa di jilsa gi sago ila da ten jo sa daru na le pha phinchilin ji da phinchilin le ro lok joi ga da ten jo sa sago so so bile dina 파츠베 치카베베 같이나 라스코시베 마조니기 탐람베 샵도 레shum베 피츠니기 탐람베베 아네베 샤샤비 이스슈니비 다치마 실레 주보다 당바라 팀송기 카톨레 십제 수모 뚝뚝베 베심다 주라나 같이 치민난교 레콩기 카톨레 익차수 덴체 베심나 데나 핀슬링 톰 카튼사기 사고디 아니임베 스슈닐라 고라디 다또 안에기 고라디 임바친 te ngachi nana level lok chikha thim jogo bachin gadebe jonnagi te sagudi anaimbe sunila ani sagudi juidi jodalu nale chikha thim go bachin nalegi bethangi jagoirim bachi gadebera yoga nalong chodochingi khatule sungnawo sunila da ngachi gi natu na gi sagudi la da pinchiling gi thomkhale da chikha thim jo achila sagudi nale chago sunibi da nale thim jo sadi nale ila da analu kingop gachi yib zochin da chi nana juda di ngachi eo kha ni be yemola chi di ngachi gi ro tashilpagi chi di chirtangi be bela da anale biochin da ngachi da eo mi si shunibi da gaira anale ra chago si shunibi da nalu nana hebe gele chimi nanchi gi lamlu da thidila da jago rimba disu nanalu dubgo si shunibi da chikha ten jodolo la pinchilin thomkhale da chikha jembachin la da sani anale chago si shunibi da dinalu eo kha ni be da khami sosube mi inde bero ngachi gi nalu counters e the immigration gi ngachi gi gopindus nalu shula so chidi ngachi khami gi nalu ngachi dub lu shaptu finida delep chimi gi shaptu finidi khani bani bebila the dub bio chin ngachi nale phiga then jembachin la da chi shudu zumbe yana passport yana identity card da ngachi gi dub gi na bese da jimi da chilip chimi gi ngachi gi nalu bio chin khona passport yana nana jui kablo layo gi denlu imagine the corner work permit ngachi gi work permit teni bala ta ani ti tenbe ti imagine visa yana entry permit kha lesha chire ko na ombi gi junsin da tin tin bi gi ewa lesha ra ngachi gi choktam te di bala ta ani choktam dira na ten da jagolam du dis group dele cham chi ngachi na chika na le jendo jeni gi institution bi dusugi pojur da chidi gi bero gojen tabmi gi sukde dusugi khatole te sansam gorasu jake bombe bedigibe düde tümbigi te tünkenda jabdo disu pü chokchabedu seshuni tünkenda jabdo disu püde chikha te denalu lamluda dikshi sab disu elesha chira lalen tamnim be seshuni enga chiragi khatole bere dare düde tümbigi 주로안의 술로 이체당 열린 피디기베 술도 튼독도베 차주고니 임베 수준이 아니 벤디기 미만 가라베로 데베라 제나오노 이레와다 다리길레림 지나미로 거지체 Rujanda Lazingi set up Bimina, Netsu Dulimbi Dunlu, Chisse Tosu Yong de Chago, www.bbs.bt set up Bayubda, Kase Dunlu, Sumni, to Lekurgi Tulu, Jawa Zena Seshuni.
dulo me lazing ge set up bemena chida gobe chise kichi shi za nyimlu gida gom ye lokta ke bi chuchi beme de poni imle duba chuse gulep churu chuse chada du chun jimena da seluna singe tuka pulina gida gom sater da menka dele zende da sa go chuna lokme shapto meung seime iro dulo me lazing ge khatule la chu ga de jojo beni imle jata madu chuni imelo te yongje zuba shina se shune da khase den lu chutu goyang chini nga lekor ge thulu te wa zena seime Dugyutin Tegi, Sada Bemina, Yubab Dembe, Rindur Batsugi, Pinsolino, G+3, Duchimda, Wombab Dinchim, Nyamchugi, Rindurna, Chambatuna, Same. Rindru Ichatsu Yondegi Tole, Chidagube, Chise, Sumchuginima, Chuse Chunigin, Zugobda, Ichatsu Disinima, Chuse, Cheda Sumlu, Pinsoli, Luncho Yixanabe, Capcheni, Same. Kasidun Yonde Chago, www.tender.bitinasina, Same. Tashi Gutin Tegi, Sada Bemina, Tube of the Day, Kaje Dam to Goden, Tamni Imle, Kaji Melo, Newton Bumchida, Tonta Shipchushe, Ngada Gubja, Gubchu Nebi, Samsung Z Fold 3 da, Jemi Dulo, Newton Tonta Chudu da Nija Nebi, Samsung Galaxy F62 Repchini Seime. Kaje Dam Tuna, Chamatuni Dunlo, Nyuntu, Sondren Batsugi, Chise Kichi Gatsun, Zisho Zogobda, Kaje Dam Tugi, Dubjedi, Chida Gubi, Chise Kichi Gulu, Tashi Gutungi, Mide Dagu, Facebook Getole, Newton Be Sada Beni Seime. Kasi Dunlo de chago www.tashisal.com na sinida yan dun lekor ge thulu dewa thapna seime Dujanda lazing ge setup bemina Dzongkha 6PM dun chise thosu yonde chago www.bbs.bt na setup beyobda khase dun sumni ni du lekor ge thulu dewa zena se shuni Duk ranglo tseri tsokpa gi seda bemina chigil daju gi to seti ngasil gi dasi tendurdi jida gubi jise kechi dule timbu kunsil podangda dangre na bacho na be godin tamni da tachi tendurdi changli me tang bacho na be godin tamni seme dibyole towa yimi desen tsugi zidi ngil tam tongta jenga be QR code scan bedi jida gubi jise kechi jigi nima chisi chuni gi nanke toke be na seme Zedin remikdi toki gi sedan jugi churu chisi sumlu changli me tang bacho na be godin tamni seme kasel gidil lekorni sumni ge sum shida jidin sumnga nga shi sum lekorda jidin du ge ni shi ni sumgi tole dewa tapna seme Du sergi longtengi goten tole Ladagi neka chugul hapchida di nalea hema jemanyuwe ne tsa cheshotsu jeni dunlu namdui tole nim chuchigiri neko kini lermiyuble Dechen juni tude yubachin sato tsichile meble gade jujo tokyo bena se shunida Kasei dulu chi dun nga gesum gudugi tolu dewa zena seime Dujanda lazingi setup bemina yobab dembe rindur batsugi moshi tupa tampegi rindur na chamatuna se shuni Rindur ikchatsu chida gobi chise kichi dungi duba chuse cheda chuchigi nankyo tsogobda ikchatsu disi duba chuse chuchilo kapchini Kasei dulu yongde chago www.bbs.bt na sinina yani iksai dutsoka lekorni sumnyi du lekorda lokchin kajang procurement bbs.bt@gmail.com githulu dewa zena sishuni Wande foda Dzongkha biyu landa nedi ugen gurerimbo chei sunle chochu deshe ranshin duwine nedir chimba tsamgi jang chuptop demba tsamgi nyesong kigoche tongtu tsamgi kurwe jikbadu jewa tsamgi tserab digdibda nedir dime kebe nejorso peri pema yugi podana ugen ngada jewa tetsumme chada choba jeda piwanam tsedir dikinyudub namnyeto chima sando peri kewayin dewa chendu kewa tetsumme se sundo sumbe Terchen dujilingbi tuje chenpo nyensong kunchop tsokor shitar shenami lotar nasi yubi landa mani bumdedi damba dugi chinur damba mewa yabme saya sumda kokor hinge chabja rinpochegi tsubi tenzigi kebu nam puse shape teneda niba zamlingda matu neyamuge shitablu migde zando peri nibi nalu mani dondubda bazoguru dondub nim kichi chigiri tsobumda chedi tsunani imle manida bazoguru jani tudu yumitsu shechada shere dele simchasu namde randa gibi tsi sumam chida gubi chise kichi gelu zomnase de chingi chinda lungtu tukuda sange tuku timpu pelong pakhan chinda sange wandi taksin chunru jinda tsutum paru jansa jinda sonam tobye yangzi kamdang dug magical jinda samte wandi oriental takshe jinda sirijana guru
Yangzi Zenkar Ugen Tsenden Zotungi Jinda Karma Ge Tsetsugi Shua Bewime. Kaseidun lo Dun Shinga Chige Sum Chida Chidun Dunga Ni Sum Du Gagi Tulu Jawa Zena Seime. Du Nuchogi Zongche Ngagi Tele, Wandi Potagi Zongshidi, Chilo Chikdong Tukja Sumchuso Gagi Lolo, Pei She Gumbigi Lungten Nami the Tidi, Shabdung Ngawan Namgi Chogi, Ele Puna Tanshuda, Yunle Tanshu Ni Zombigi Pulu, Ri Lamche Nyanyo Sumigi Hapagolo, Gakap Wanlu Dutsubi Tendelo, Zongshidi Shengnandi, Tsenya Duk Wandi Potase Sunano. Wandi Podegi Zongshidi, Buka Chabdigibe Sato Jak Yumidi, Wan Tsoshegegi Misetsugi Shunglam Imle, Dari Zongshira Indibero, Shunglam di Ka Micho Se Labigi Suide Dile Tendigibe Tayubimbe. De Dematse Zong Gonyegi Sato Die, Dikale Tsisel Yup Matse, Chungu Katulu Zong Gomda, Chunju Katulu Zong Ombe Zeuni. De Dari Zongshidi Nyamcha Shodu Yumida, Zawalera Michigi Shedibero, Shata Gebegi Misetsugi Kaji Sonamle, Myo Ngadar Mbochegi Kalobda, Lamdun, Jabjor Namile Tendigibe, Chutub Metubera Sarjing Nandi, Dinalu Tatsapabi Gedinda, Shata Gegi Misetsugi Dzongkha Zinjong Tewigi Chala Nasabi Jeni Yupi. Tongsa Dzongkha di Gyakab Nalo, Tsajin gi Dzongkha Chi, the Gyakab gi Ucholo, Shachoda Nukchogi Shunglam Ka Chayup I. Dzongkha Nalo Gyok Ngayupta, Sago Laluchi Jikme Singawanchu, Gelyong Linga Nalo ya Tsuduyup I. Dimatse Tekam Chikale, Lakyu Yumi, Megawatt Dinja Nishubimi, Mangdechu Lokme Lezindia, Dzongkha Dina Yuple. Gyakab da Sanegi Mise Nichara Lopendo, Jumbikara Yu. The Tronsale Tagi Nesuda, Dudinginia de Pasangagi Duren Bewi, the Janda Sidra Shuna. Kuzampo and welcome to BBS News. I'm Keza Wangmo. In the headlines. Indian traders in Jaigong and Assam express excitement over border reopening. Tour operators and guides optimistic about welcoming more visitors as government lifts COVID test requirements. And European Union grants €15 million to Agriculture Ministry. The reopening of the country's borders are just 3 days away, and Indians residing in the border town areas are equally happy and excited. This was the message conveyed by the Indian neighbors as Bhutan hosted members of the business community and relevant dignitaries of Indian border towns for a short meeting in Phuentsholing and Samduk Dzongkha today. It was all smiles at the pedestrian terminal in Phuentsholing today as various dignitaries and business community members from across the border made the much-awaited visit to Bhutan. Almost 3 years of separation due to the border gate closure, and it seems nothing has changed or hindered the close ties that the two nations have been sharing and enjoying for a very long time. The two neighbors were seen happily greeting each other and posing for pictures now and then. हमारे जो है इंडियन को जयगांव के खासतौर से जयगांव हमारे द्वारस के लोग We are very happy and are eagerly waiting for the opening of the gates this week. We will now be able to cross the border and visit Phuentsholing like before. Similarly, the Bhutanese people can come to Jaigaon and help us improve our businesses. जो है
जो नेशनल जो है वो भी हमारे जो है इंडिया में आएंगे। आज जैसे हमारा 70 इयर्स हो गया, 50 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। I am 70 years old today and have been living here in Jaegong for the last 50 years. We share a very good relationship with a lot of elders here in Bhutan. But the last 2.5 years were tough for every one of us. But now with the border gate reopening on 23rd September, we are happy that we will meet again and continue the bond of brotherhood. फिर से वही भाईचारे से हम लोग रहेंगे। The story was similar in Dzongkha. Officials and members of the business community from the nearby Indian border town also attended a simple inaugural ceremony as preparation for the opening of border gates on Friday. Doranga, Mela Susipur, and Kedoranga, Garage Line, Hotel, 50,000 depend karta hai. Almost everyone here depends on Bhutanese customers. I think more than 20,000 Indians here directly depend on Bhutanese for business purposes, while about 50,000 of us are dependent on Bhutanese indirectly. But now with the opening of border gates soon, I think businesses will pick up as in the past. अभी तो दोनों देश का आना जाने का शुरू हो जाएगा। % people ना में समय सोना फिवाला। All people here are excited and happy about the border gate opening. I do Bura business and all of my customers are Bhutanese. बुरे चोंपा गिला जंग को 100% Bhutanese customer गिला नहीं। In Phintsoling, the visitors were briefed on the new pedestrian terminal and the pre-registration online system to avail faster and seamless immigration clearance once the border gate opens. After the get-together session, the officials left for their respective homes, saying goodbyes to Bhutanese counterparts, a goodbye which is not the end but only the beginning. This is Pasang Doji for BBS News, Phintsoling. Just 3 days ahead of the border reopening, the government decided to do away with RT-PCR test requirement for incoming travelers from Friday. The Prime Minister's office announced the relaxation of COVID restriction last evening, stating that the end of the pandemic is in sight with high vaccination coverage and as the severity of the virus wanes. This has lifted the hopes of tour operators, guides and other stakeholders in the tourism sector who have been looking forward to reviving their businesses. Inbound travelers can enter the country without testing for COVID-19 from Friday when Bhutan reopens its international borders. However, all individuals above the age of 12 entering Bhutan may have to take random RT-PCR tests at entry points as part of COVID-19 surveillance for new variants. This has come as good news for some stakeholders such as tour operators, Handicrafts Association and the Guides Association of Bhutan. According to them, this will make things convenient, which will attract more visitors. Since we are opening, and it also provides actually opportunities to guides, because then if there is no COVID protocol, we also feel that it's safer also, there won't be much of the restriction. Otherwise, prior to that, when we had 5 days quarantine, and then before that when we had 14 days quarantine, even when on the tour, there were a lot of restrictions, and it was very difficult to disseminate information. The news release from the Prime Minister's office said the COVID situation in the country is under control and that evidence so far suggests it is safe to consider the relaxations. The employers of foreign workers and day workers have to ensure that their employees are fully vaccinated. The news release says unvaccinated individuals can get vaccines from the Health Ministry upon paying some amount. Anyone who received 2 doses of any COVID-19 vaccines is considered fully vaccinated, except for Johnson & Johnson, for which a single dose is considered as fully vaccinated. Individuals testing positive will have to isolate for 5 days without having to test at the end of the isolation period. The government is also discontinuing the escort services currently provided to travelers in the border areas. And the use of face masks is now recommended only for individuals with flu-like symptoms and people with underlying health conditions. For Phukgem, this is Sonampem for BBS News.
And in other stories, retirement has become one small step easier for civil servants. One of the hassles for retiring employees is the completion of paperwork, specifically obtaining clearances from different agencies. One clearance civil servants need not worry over now is the housing clearance from the NHTCL. The office launched its online housing clearance system today. The system will also ensure that NHTCL receives rents on time. The corporation recorded 1.8 million dues from 50 civil servants since 2018. One can now apply for a housing clearance through the online system, which is available on the National Housing Development Corporation Limited's website. The office will issue the clearance within 24 hours. Retiring civil servants as well as those resigning from government offices need to obtain a housing clearance to complete the retirement or resignation process and facilitate timely payment of benefits. We often have people, tenants who vacate government residential units without clearing all those dues. So in order to make sure that they clear all these dues, this system has been instituted. Till now, civil servants, even those stationed in far-off districts, had to visit the office in Thimphu to get the housing clearance. People need to come to our office, they have to come in person. So it's quite a hassle for them, particularly for those who have not availed these facilities, who have not been staying in the government residential units. Now I think going forward it is important that we embrace all this ICT and this technology and make these services as seamless as possible. NHTCL has more than 2,000 housing units across 16 districts in the country. Kyalzang Choden, BBS News. One of the schools in the capital has taken a collaborative partnership with parents to tackle the rising cases of youth coming in conflict with law. To reinforce significant parent involvement, the school has signed an agreement with the parents. The agreement requires parents to pick up and drop off their children on time and to learn their child's whereabouts, activities and friends, among others. Research has shown the positive effects of schools and parents working hand in hand to support and encourage children's learning and development. Likewise, Yanchifu Higher Secondary School in Thimphu has initiated a parent-school partnership as a preventive measure to reduce youth crimes. The partnership, which requires parents to sign the agreement, ensures that the children are engaged and supported meaningfully. Spending at least an hour of quality time with their children and checking their bags when they return home, among others, are some of the requirements of the agreement. And since the adoption of the initiative this year, the school hasn't received a single case of youth-related crime. Bullying and cyberbullying are becoming widespread, but we have been educating our students on this and we haven't received a single case. We also have been educating and informing our children on the stern laws and punishments through the partnership initiative. The country reported more than 1,700 cases of youth-related crimes as of July this year, and this, according to the people, is a cause of worry. After being intoxicated with alcohol and drugs, they end a fight, and this worries parents like me. And when this happens, they cannot focus on their studies. As a parent, I have been advising my children, but as they grow up, they don't listen to us anymore. Substance abuse-related issue has become a huge problem. It has become dangerous to go visit the hospital or the town. We have to be constantly worried about being mugged. There are some young people who get intoxicated and get into taxi and start abusing us. Meanwhile, a few of the people BBS talked to said unemployment problems, family conditions, and poverty, among others, could be some of the contributing factors to rising youth-related crimes.
Children end up taking the wrong path when parents don't have time for the children and when teachers don't guide and mentor them properly. With youth-related crimes on the rise, the Royal Bhutan Police also decided to go the extra mile. Henceforth, RBP will ensure that anyone who commits a crime, including a juvenile, will be dealt with as per the law. Youth these days are ready to fight and kill anywhere and anytime. If we find someone doing this, we will take the person to prison right away and punish them as per the law. And while the relevant stakeholders and agencies come up with measures to decrease youth crime, for how long is a question yet to be answered. For Karmawandi, this is Pemaladen, BBS News. In Pema Gutsil, with more than 20 different public, corporate and private offices, Nganglam town is seeing a growing number of people, especially the office goers. However, the town does not have any recreational facility for the residents to unwind after a tiresome day or a week. Therefore, the recent Dzongkha 6PM decided to allow the opening of karaoke clubs in the town. The DT's decision partly revokes its 2016 resolution which disallowed the establishment of dryungs and any other entertainment centers in the district. This means the House has endorsed setting up of karaoke clubs in Nganglam as well as in the upcoming Denchi town of Pema Gutsil with immediate effect. Opening of the dryungs is still restricted. According to Nganglam Dzongkha administration, having entertainment centers is essential for stress management and healthy lifestyles. There are many interested people to establish karaoke clubs. So for that, they must seek clearance from Dzongkha, Dzongkha and Tromde. I also want to request the House to kindly decide to provide approval to the interested individuals. Local leaders supported the Nganglam Dungpa's submission. There will be lots of people coming here to hold night and enjoy. So I would like to request all the members present here to consider providing approval to individuals who want to open karaoke clubs in Nganglam. From the Dzongkha 6PM, providing approval is guaranteed, so other relevant agencies will decide whether to provide license or not. After much deliberation, the House passed the resolution to allow residents in Nganglam town to operate karaoke clubs. The decision brought cheers to the business communities and residents of Nganglam and Denchi towns. Some of them who are constructing buildings are now planning to convert their underground floor into karaoke clubs. We have not been permitted to open karaoke clubs so far. Now the rules has changed. I hope to seize the opportunity as travelers commuting to Mongar, Tashigang and other districts may spend a night here knowing that there are some entertainment centers. I planned to open a karaoke in the past, but I couldn't get the license. Since we don't have any entertainment facility, opening of karaoke clubs will offer respite to those who had hectic working hours. It will also benefit the businessmen like us. With more than 10,000 population in Nganglam, the business community there is optimistic of making karaoke clubs a lucrative business. Currently, the district has 5 interested individuals to set up karaoke studios in Nganglam town. They have to seek administrative approval from the Dzongkha administration and social clearance from the neighbors. After that, they can submit their duly filled applications to the BIGMA, which will accordingly review the applications and grant approval. For Tinle Doji in Pema Gutsil, this is Pemal Haden, BBS News. Residents of Jimgong town are accusing the Bhutan Livestock Development Corporation outlet of inconsistent services. They say the outlet remains closed most of the time and barely serves its purpose. The outlet was opened in August last year for the farmers to market their livestock products and supply the products to schools and residents.
Some residents said the outlet, which is under lock and key most days, is just occupying a space at the vegetable market without serving the intended purpose. It was closed when BBS visited last week. Meanwhile, the woman who used to operate the outlet said she closed the shop for the last few months due to personal problems. The residents refused to talk to BBS as they said the district officials asked them not to do. According to the BLDC office in Thimphu, the woman was given a 1-year contract to operate it. The term ended last month, and the office didn't renew the contract as the woman is said to have not paid 200,000 yutam to the office after selling the products. The office said it reminded the operator about the due. I'm collecting the money just now. During the lockdown, I received the stocks from the BLDC which was supposed to be supplied to the schools. But I couldn't do so because the lockdown delayed the school opening. Since they didn't take the stocks, I had to sell them to hotels and couldn't get the bills on time. Moreover, due to price drop at the time, I couldn't sell the eggs. According to the BLDC office in Thimphu, the outlet was closed since June and the office started supplying livestock products directly from Thimphu to schools in Shemgang. In a month, the office supplies more than 750 kilograms of meat and 30 cartons of eggs to 13 schools in the district. For Pema Samtup in Shemgang, Sringzam, BBS News. The European Union granted €15 million to the Agriculture Ministry today. The fund will be used to implement a program to promote inclusive, sustainable and resilient agricultural food systems in the country. The project is part of the EU's commitment to provide €31 million for a program which covers 3 prioritized areas of climate change, good governance and digital transition. It's in a budgetary form of support, and so we have all the flexibility to actually prioritize the needs of the country and then implement with the support of this project. So we will be focusing mainly on quality production of the resources, food resources from agriculture, from livestock, from forestry sector, and then adding value to this for better quality, improving the quality of the food resources, storage, and then for the market facilitation. The COVID-19 pandemic is over in the U.S. President Joe Biden announced it on an interview aired on Sunday, even as the number of Americans who have died because of the virus continues to rise. The news comes a week after the WHO said that the end of the pandemic is in sight. Statistics showed that over 400 Americans on average are dying with the virus every day. President Joe Biden said that the U.S. is still doing a lot of work to control the virus. But the administration officials told U.S. media that the comments did not signal a change in policy and there were no plans to lift the ongoing COVID-19 public health emergency. In August, U.S. officials extended the public health emergency, which has been in place since January 2020. More than 1 million Americans have died with the virus to date. About 65% of the total U.S. population is considered fully vaccinated. Certain federal vaccine mandates remain in place in the U.S., including on healthcare workers, military personnel, and some non-U.S. citizens entering the country. More than 6.5 million people around the world have died with the virus since the start of the pandemic. The US has had the highest death toll, followed by India and Brazil. BBS News. Now a reminder of the headlines. Indian traders in Jaigong and Assam express excitement over border reopening. Tour operators and guides optimistic about welcoming more visitors as government lifts COVID test requirement. And European Union grants €15 million to Agriculture Ministry. Now, the weather forecast from the National Centre for Hydrology and Meteorology. The next 3 days will be partly cloudy with light rain over isolated parts of the country. There is forecast of thunderstorms in the southern parts of the country during the same period.
And this is the end of the day's news bulletin. For details and updates, visit our website bbs.bt, our Facebook page, YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you for joining us. Goodbye. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to inform all the applicants that the names of the shortlisted candidates for the post of the reporter are uploaded on our website. For further information, please log on to www.bbs.bt or call 322-600 during office hours. The Bhutan Power Corporation Limited in Thimphu notifies all its valued customers that ESD BPC in Thimphu will be taking power shutdown on 24th of September 2022, Saturday from 9 a.m. till 5:30 p.m. for relocating the 11 kV at Gidagom. In this regard, there will be no power supply in Jemina area, Siluna area, Singhe Factory, Pulina, Gidagom Mines, Gidagom Hospital and Tendapsa. For further information, please call 1250. They regret for the inconvenience caused. However, BPC shall try to restore the power supply at the earliest possible. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to inform all the applicants that the names of the shortlisted candidates for the post of the Dzongkha anchor are uploaded on our website. For further information, please log on to www.bbs.bt or call 322-600 during office hours. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from small class contractors for the renovation of G+3 residential building and revenue building at Phinsuling. The tender documents must be submitted online on 30th of September 2022 before 12 noon and it will be opened on the same day at 2:30 p.m. sharp in the regional office Phinsuling. For details, please log on to www.tender.bt. The Tashi Cell announces that they will be giving away a Samsung Z Fold 3 worth Newton 145,990 and 6 Samsung Galaxy S6 II each worth Newton 16,200 to 7 lucky winners on blessed rainy day 2022. This is applicable to the prepaid subscribers only. To be eligible, you just have to recharge any Tashi Cell number till 28th of September 2022 and be an active user during the campaign period. The 7 lucky winners will be announced live on Tashi Cell Facebook page on 29th of September 2022. To learn about the offer, please visit www.tashicell.com or call 7700. All my life, I have been searching for something I could not describe. And my quest brought me to this hidden kingdom. Through unfolding mountains and dark forests, I found wide valleys where the sky touches the earth. From simple joys and the purest laughter, I found that meetings can become a connection between souls. In all the big and small moments,
I found lifetimes enclosed in a heartbeat. Following the roads my heart led me through, I found my way into another place and another time. And for my return to the grand adventure that we call life, I found talismans to light my path. All right? Yeah. Here, I found what I was looking for. In Bhutan, I found happiness. The Bhutan Broadcasting Service would like to re-invite bids from eligible firms for the supply of one heavy-duty multifunctional photocopying machine. The tender documents must be submitted within 27th of September 2022 before 10:30 a.m. and it will be opened on the same day at 11 a.m. For further clarification, please log on to www.bbs.bt or email at procurementbbs.bt@gmail.com or call 0232 2600 during office hours. My friends and foe, I'm growing strong and I'm feeling this fine. Cause two of my friends outside I go. Keep my hands, keep my teeth, all of my body, keep them clean. I am so healthy and smart I've been because I practice good hygiene, yeah. Our body will be strong if we know what's best for us. Let's eat right, let's exercise and take care of our daily diet. I wanna live a healthy life. I gotta eat and exercise. Eat smart, play hard. When the temperature drops and cold weather sets in, keeping yourself warm in winters becomes a task. Sometimes even the multiple layers of sweaters or sitting in front of a room heater throughout the day won't help. When cold weather strikes a chilling blow, it makes sense to consume healthy, warming, concentrated foods, and nature has planned it in the same way. As the temperature decreases, your metabolism slows down to conserve energy and keep your body warmth intact. Some foods can help in boosting your metabolism and keeping you active through the day. Most foods available in the winter are meant to keep our body warm and help control cold and cough. The food you eat affects your body. This winter, let's fuel our bodies with food that can help raise our body temperature, giving us the right nutrients and providing a shield against the harsh winters and make ourselves feel warm from within. But before that, let's understand what are winter foods. Winter foods are foods which are available in the winter months and help keep the body warm and provide nutrition during the cold season.
They boost our immunity and reduce the chances of catching common diseases such as colds and cases of flu. Foods high in vitamins and minerals are the best foods to eat in the winter. For example, swap out regular potatoes for sweet potatoes as they are a rich source of vitamin A, potassium, and fiber. Turnips and their greens are also a great source of nutrients such as vitamin K and also vitamin A. Other sources of nutrients include dried dates, almonds, and walnuts. Radish, high in vitamin A, K, B6, C, and E, along with antioxidants, zinc, and potassium. Mustard greens, loaded with antioxidants, iron, and fiber. Winter squash, a great source of vitamin C. Winter fruits. Oranges, high in vitamin C, which helps curb the common cold. The best known immunity supporting nutrient, however, has to be vitamin C. This antioxidant, water-based vitamin helps support your immune system to help keep you healthy, especially during the cold winter months. It also plays a role in your body's response to stress, and since stress can affect immunity, it's important to keep your vitamin C levels topped up. Most fruits and vegetables contain vitamin C, but some foods are naturally rich in vitamin C, such as oranges, tomatoes, blueberries, kiwis. Vitamin C protects you against cold, and one of the myths people carry is to avoid having oranges or other citrus fruits during winters. Strawberries, a great source of vitamin B9 and vitamin C. Apples, loaded with antioxidants and dietary fiber. Bananas. Bananas contain vitamin B and magnesium, which help your thyroid and adrenal glands function properly. These glands help to regulate body temperature, and bananas can also boost our mood and preserve our memory, among other health benefits. So a banana a day keeps the shivers at bay. An immunity-supporting diet focuses on foods that are rich in nutrients such as root vegetables. Root vegetables like radishes, beetroot, carrots, turnips, and sweet potatoes. Potatoes are essential in winter because of a process called thermogenesis. In general, foods that take longer to digest can help raise your body temperature and make you feel warmer. The medical term for this process is thermogenesis, which is the process of your body producing heat caused by food metabolizing. Look for food that's high in healthy fats, proteins, and carbohydrates. Many of these foods are more complex and take longer to digest. Because it's so cold, you may be feeling a lot hungrier, but don't eat more. Eat smart. It's tempting to snack on biscuits, chocolate bars, and other cozy little snacks throughout the day. But simple carbohydrates digest
really quickly, so they don't keep you warm that long. Complex carbohydrates are also called starches. Starches include grain products such as bread, crackers, pasta, and rice. Other complex carbohydrates include whole grains, potatoes, and lentils. As with simple sugars, some complex carbohydrate foods are better choices than others. Eggs. Eggs are often described as a powerhouse of energy. Not only do they keep your body warm, they are rich in proteins and vitamins, and they can help our body fight infection in winters. Eating eggs fulfill protein, nutrient requirements, and also constitute a healthy diet in winters. Iron-rich foods. If you always have cold hands and feet, you may have been an iron deficiency or anemia. Iron is really important in carrying oxygen to all parts of your body. Red meat contains a lot of iron, as do spinach, black beans, which are also a great protein source because they don't contain saturated fat, poultry, lentils, and iron-fortified cereals. A daily spoonful of honey in some hot water is just the ticket to keeping our immune system strong. Honey has a lot of amazing properties, including helping us keep colds and coughs at bay. Honey is warm in nature, and regularly eating or drinking honey will help keep our body warm this winter. Is known to have antioxidant and warming properties. It can be had as such or mixed with grated ginger juice for a quick relief from cough and throat ailments. Dry fruits and nuts. Nuts are one of the best foods that keep you warm and energetic during winters. Dried fruits and nuts like almonds, cashews, and raisins generate heat in the body, and they can also help if you have an iron deficiency. Just don't eat too many. All things in moderation. Drink water. A simple way to help your body stay warm this winter is to drink water. Water keeps your body functioning at its best and helps regulate your internal temperature. Dehydration causes your core temperature to drop, which may lead to hypothermia. People are less likely to drink water when it's cold outside because they don't feel as thirsty. You may want to carry a water bottle with you to serve as a reminder. Jaggery. Jaggery is a superfood that is packed with calcium, magnesium, iron, potassium, phosphorus, zinc, copper, thiamine, riboflavin, and niacin. Jaggery is also known to boost hemoglobin. Hot soups. A bowl of hot soup is delicious for your taste buds as well as soothing for your body. You can prepare a tasty bowl of hot soup on a chilly winter evening by taking a vegetable of your choice. It will provide you with quick relaxation and warmth on a cold day. Ginger tea. Hot ginger tea can make you feel warm inside on a cold day. Ginger is known to be good for digestive health and can stimulate thermogenesis. It's also a diaphoretic, which means it will help your body warm from the inside out. Keeping you warm is only one of the many health benefits of drinking ginger tea. Spices. Like ginger, you can't be missing out on these flavorsome 5: cumin, cinnamon, sesame seeds, pepper, and turmeric. Cumin generates a less intense heat and thus keeps you warm for longer. Meanwhile, turmeric gives heat to food and can even be added to milk or tea. Cinnamon also raises our body temperature by increasing your metabolism.
white, or black pepper wards off the dreaded winter flu. And sesame are great for staying healthy in the winter. Remember that exercising with proper nutrition and, of course, layers of clothing offers the opportunity to chase away the chills. Eating healthy winter foods help keep you disease-free and warm. Many vegetables are still ready for harvest just before winter and keep for ages if they are stored with proper care. It being winter doesn't mean your healthful habits need to hibernate. It is true that eating massive amounts of carrots can sometimes cause a person's skin to turn yellowish orange. Eggplant is known as crazy apple in Italy due to widespread belief that diet rich in eggplants leads to madness. A popular science experiment in schools involves attaching electrodes to a lemon and using it as a battery to power a light. The electricity generated in this way can also power a small motor. Potatoes were the first food to be grown in space. In 1996, potato plants were taken into space with the Space Shuttle Columbia. Hold a slice of bread in your mouth to avoid crying while cutting onions. This colorful fruit was once called a starberry because it has a star-shaped crown on top. Blueberry, strawberry, banana, grapes. Blueberries contain more antioxidants than almost any other fruit or vegetable. The antioxidants that give this fruit its beautifully rich blue hue may boost brain power, fight off disease, and slow down the aging process. This bite-sized fruit comes in more than 50 varieties and a rainbow of colors including red, white, purple, green, blue, black, and golden. Gooseberry, grapes, raspberry, dates.
Even though the majority of their calories come from sugar, grapes' nutritional pros far outweigh their cons. Studies show that the antioxidant found in the skin of red grapes limits cancer cell growth. Other polyphenol antioxidants can reduce inflammation linked to several health conditions such as type 2 diabetes. Which of the following statements is true about nectarines? They are a cross between peaches and apples. They are a cross between plums and peaches. They are a kind of peach. None of the above. Nectarines are related to peaches but don't have the same fuzzy skin. Nectarines are a round, yellow-red stone fruit that are about the size of an apple. They have a smooth, firm skin on the outside and a white-yellow flesh inside, both of which are edible